le taimele wanti le vaenga le tai au le ua tātano nei ma le tu lai ono i le tautu ma la unanga nei a le si fongo Samoa le tu ipi le nei tāu fau ia ma le nei a sa fau o tātou lia i le alofa ma le anga le lei o le tātou tapa au si le langi a sa tolu sifulu ia o le masina whai o le nei tu sanga ai tau tala lava ma le nganga wha alo alo i whailo ia a le toi tala lo ia o tātou whaasalaunga ala le tautua ma lau unanga nei a le si fongo Samoa le lua api le nei tai au. Ia on me lea whaatalo whaatuai ma o whalo whaatuai i le suafa manamalo i e sukeriso i le mamalu ma le paia o le au whaafonga ia i le nei tai au ma alo le soifua maua ma alo le langi mama vi ia le atua i lotu soifua ma le mātua wola ia o tātou toi whailoa iai ia i pu e manua e lo pu e mala e wile fesuiso ia i o le tau ia e le nei foi taimi ma le nei a vaenga o le vaiaso ia po le o ngā titonu o le vaiaso ia a whapena lawan tātou whaaftaia le lofa ia ma le anga le lei o le tātou atua ia ana te le o tu lafo ina i tātou ai o le whaatai moanga o tātou whaasalunga ia tātou sirivi inga ma le whaaftai le atua ia tātou sula ina mo tātou pantipatia ia lona lofa ma lona anga le leia me lea o le tātou sounding a lotu ia e le nei tai au le o tāpena mai ai ia le sunga le pikopo le sunga ia whainga me whanga o le ekalesia Jesu Keriso le upa ioasa ngatai i le warota a sa tapuala le nei tai au o zmailo whaafonga e le tātou sounding a lotu Sandaunga Wa i mai o tō whonga si o tātou vivi'i matapua i atu i le atua i nei vaenga le aso. La tātou vivi'i le vi'inga o saunia a mawai o na maua leo se awa noa mo se upu wha malo si awa walau wha whonga anga. Ua maua se manatu ma se langona fau i ai se whaasoa i nei aso. I le tusia salamo alona mta upu e se lau fasfu ma le lima. A alona mta upu
Alona fai upo e valu, iwa ma le se fulu e whapenei lona fai tawina. E alofa fua mai, ma alofa muti vale mai le lii, e tele ngese lona toa sa e tele fo'i lona alofa. O loanga le lei mai le lii mea uma, o lona alofa muti vale, fo'i waiana mea uma na fai. Lea li ie, e vi atu ia te oe mea uma na e faia, e whaaftai atu fo'i ia te oe o tangata mi o tua. Ona whaautu ina leo se manatu po o se langona e nei aso, e whaapea, e te tau ona tātou tali atu i le alofa muti vale o le atua. Mai manatua e tele aso e le lau aso e tele fo'i taimi e le lau taimi. E a tātou manatu, tātou te maofa i le whaatulangana le atua, le soifua ma le ola le tangata. Whamaina ia whausia ina e tangata i lona lava whaatusa, whaatasi ai mani wha moe moenga e pei o ia. Ona o lona alofa. Mai manatua ua tele na wale alofa o le atua, le tangata wai titi lo tātou wale alofa i le atua. Wa le wa fa mna i tātou e le li so sia ese mo o tātou mo ai le fia. O le wa fa mna le tele o ainga. Ai fai mai le tala anga fa mo i loto. I le tau atina ina o si o tātou atu nuu. I lona mativa mai ele i fai ngofie. Mai sa fa nga ina solo fanua tu lou e fai ai le faiva o le tautua. Mai sa nga ia i tai le pau e tau sa ili se ina i o le ainga. A wane. A le au tau i manu wa e manu ia faiva o tātou tua awa lango mau maitia. Wa lele ua tofu ta vale ainga uma o nisi au ainga ua ta ifa ta ilima se fulu ta vale wa na ona fa na mai au le ta mai titi tu atu ia ta vale fa na mai le ta mai titi tu atu ia ta vale o nisi fo yo ainga ua ta ilua ta tolu fa va afi o faingo fie le malanga i New Zealand Australia America ma so se tafa o le Kerope i le alu ma le toe fo i mai Samoa a fai watu tupu nei mea. Ono tātou manatu ifo lea pea fua i sea. E a fua mai fea nei suinga. E a fua mai ona o le alofa muti vale o le atua. E a fai wa wha mne ina tau mawhainga le whanau le nei tau sanga. O nisi fai wa wha mai aina. Ma ua wha manu ina i ngā luenga. Ono tātou manatu ifo lea pea fua i sea. E a fua mai ona o le alofa muti vale o le atua. Ai a fai foi ua misi le oti ma oe le nei tau sanga. Ma ua tau wasai le fai wha alawe lawe so. Ono tātou fesili ifo lea pea fua i sea. E a fua mai ona o le alofa muti vale o le atua. Ai le atu nu ue. E awaina o tātou manatu ifo, po whape i lo tātou alolofa i le atua, po whape i lo tātou tali atu i le alofa muti vale o le atua. Wa o le ala le na i awina mailo na alo pele to atasi na ia le whano se tasi e whaatua i atia. A ia maua i tātou le ola e whaavavau. E whailolo tātou alolofa i le atua i lo tō anga i le lotu. Whailolo tātou alolofa i le atua, i rou lango e tusa lava po le ale tapua inga le nai tena ngā lue ma e tautu ai mo le atua. A wao le whaafita auli numero atasi le nai so o se afio anga ma e ka le sia. O le leto a anga o tangata i le lotu. Aina ona mua o le 5 tapa i le i ofi. Pe o mai foi whaafita auli ma whaalawe lave o na whaape neilea. Whaife au le atua, whaife au le atua. Ai le fa pena le whainga si o tātou a mio. Samoa a whai ua whaale tod, ne tau ma whainga le nei tau sanga. E ta tau na toe fua se tai ao mo le nā tau sanga fau o mua.
Wai pe ona fasili se tasi o a tu la fono ile tua ia Yesu Keriso. O le fea o tu la fono o le polo inga o sili. Fa me ona tali leo Yesu e fa pea. Ia lo fatu ile atua maloloto atoa, manatu atoa ma le mafaufau atoa. O le polo inga mo le na masili. Lua, ia lo fatu ile lua tetua o ye pe lava o ia te oe. E faia mea uma ile alofa. E pe ona alofa muti vale mai le atua ia i tātou. Tawia ina ia taurulu ma tāfo lau ia aio fina ngalo ma wha moe se fe au o le aso. Pe tele, pe titi, pa uia ai o le pea. Wha monia mai le atua, i le whaita wina o ana fionga pa ia, ai meise o se upu fola, a walau wha fonga anga le nei aso. Te whai ai le nei launga, le nganga loto maulalo le suafa Yesu Keriso. Amen. Tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi, o mātou toe hafe atu i lau fio le nei vaenga o le aso. O mātou soria le mea nei, o mātou tuina atu o mātou nganga whaaftai tele i lau fio. Wana le se noa lau fio, mātou tele penei. O mātou whaaftai o na wau whaamnianga ia i mātou, ma le sosia o whaamnianga o e wha tofu sia ai ngā uma o nuu ai meisi o le mātou atu nuu. O mātou whaaftai o na lau tausi mai si o mātou atu nuu pele o Samoa. O mātou no nofo mau waile nei atu nuu toa fia malie ma le file mu. Mātou ole mala au lau fio i a whapena na e o whaamnianga i ai ngā uma o lo mātou atu nuu ai meise o tai o le mātou malo. I ni mwhauna lātou tai i ala tonu ma le sao e whina ngalo i ai a wālawa se manuia lau tele o le mātou atunu. Whamanuia i so o se whata whaitaulanga i so o se tafore nei atunu. O lo nono manua wā se manuia o le mātou atunu mo atai au. Whamanuia i whaafonga Samoa i nei tapu inga. Mātou te whaiare nei talo, ma le nganga loto maulalo i suafo Yesu Keriso. Amen. Whamanuia i whaafonga Samoa i nei tapu inga. Mātou te whaiare nei talo, ma le nganga loto maulalo i suafo Yesu Keriso. Amen. O le taimele watine vaenga le tai au lea ua se fulu ma le 5 minute leo te ine le itu la e ono ia o le tatu sane ngā lotu le nā pei o na whafonga mai ai ia e le nei tai au lea sa taita ia e le sunga le epikopo le sunga ia whainga me whanga mai le ekalisia Yesu Keriso na upa ia aso ngā tai e le orarota a sata puala mua ia ma ua tātou tau whaivi ia le alofa malanga le leo le tua. Ia tātou manatu fo ile nei tai ao le mamoli mai alo soi fuam le mātou wola.
se vavenga pito I sili leo na magolunga ia I le nei tai au ia mai se fo'i o le tātou sanga lotu ia le sa tapeina ia mataitai I tātou le sunga le pikopo moli leo le nganga whaafitai le lava ia e lau sunga le pikopo lau sunga whainga me whanga ia e tu sa ia le tātou tūlanga a wān tātou wāna nofo ma le tua ia e le nei fo'i soifua ngai le whai mo I tātou sanga iai peana whaamanianga le soifua lau le lei o le tino nei ia a sili le soifua whalenganga ma le tumu whalenganga ia a wā lava le tautuaina o lona fina ngalo ia fioanga mai kalesia e pei ona ngalo lue ai se mai le vale wati le o suluono minute te nei le itu la iono ile nei tai au ia manatu lea to ina ato tātou pesa senga whalenganga vi ingo le tua ia e whamai ato ai tātou sani ngā loto le nei tai au a whale ono tātou liu mai ia amatalia I fwoi mal tātou porklame Talofa Samoa ia pesa ato lo pesa Peter Crichton wasa ona oli nei o mātou loto ia te oile atua ia mātou manatu fwoi le nei tai au pesila whainga mana mamalu mana pa ia le antunu ambai salau whaafonga ia ona manatu le atitau lava na vi ia alo tātou atua.
taua lelei o lo'o soifua le atua e au matatou tafi maui le fa'atutua savali pea e leo toe mama o ia fa'amalolosi taule taua lelei o lo'o soifua le atua e au matatou tafi maui le fa'atutua savali pea e leo toe mama o ia ngā lulue manu o ao mai le po malolo le au na lelei fa'amaoni ulu pale mai ai le pia pia lo ali'i Wasaunia pero watua a upenga o lo taua I taimi uma na te taitai lo mai le papa maualuma palilo o e mai le waleanga ngā lulue manu o mai le po malolo le au na lelei fa'amaoni upale mai ai le pia pia lo ali'i manatua o lo'o mai moa le au paia e to'a telega muamua o pati pati matapua I mautinoa e te mapaia ia Iesu ngā lulue manu o mai le po malolo le au na lelei fa'amaoni ulu pale mai ai le pia pia lo ali'i ngā lulue manu o mai le po malolo le au na lelei fa'amaoni ulu pale mai ai le pia pia lo ali'i ulu pale mai ai le pia pia lo ali'i ulu pale mai ai le pia pia lo ali'i Le polkalame lo fise o komisio ngā ruenga le malo. Talofa ma le laufofonga fia. O le seni au tu o le whaale leo o nanga ina ia vave ma ato tōna le whaatinonga. Ma ia whaia ma le laufofonga fia. Ia whaataua ina le whaale leo o nanga lau tele. Ma ia wha malo sianga tau sile tangata whai ngā ruenga uma le malo. Ai maise teime tau tuai mo le mamalu o le atunu. Ia mata ata ma wha alo. E whaataua ina foifina ngalo whaalia. Ale mamalu o le atunu. E alai pepa fesili ma le ngaru e whaatasi ai. Ma le mamalu lau tele. O le nau ta inga. Ina e tuina atu se au nanga ma le laufofonga fia. Ma le wha maoni. E wha mani e ina e so se tasi o le mamalu o le atunu. Ilona vave ma le lelei ato o toa. Ma o nei swinga uma e a mata mai ya oe. Wha ma ite swinga lelei. Talofa ma le laufofonga fia. Mazo mai primary school sa pali. Nume tasi atu e pin baru longu.
O le taimlua tine vahenga le tai ao lea ua awhatonu ma le itu la e ono I le tautoma la unanga le si ufongo Samoa le tu e pile nei tai au fau nei tai au manuia ia ua mai a ato tātou pesip senga whalanganga ma vi ingo le tu le nei tai au ia le safa mai a toa le tātou sani ngā lotu ia tatala lo ia ai le tautoma la unanga le si ufongo lua tunu lua pipe a whai o le nafato a e maua mai a tātou whaasalonga ia e lunga o follow upenga te whailangi tātou tu e pi Facebook page o le tātou tu e pi YouTube channel ia tātou au nanga masani a mo lima whaasfulu whamo iwa tasi tesimal tasi whamo iwa lua tesimal tasi mal whamo tasi o fitu tesimal wha ia mai sil tātou Sina Radio app whaatalo whantulo topa ia malo toma malu ma lolo soifua fulau ma lolo soifua sopo le nei tai au ia pei ona ien tātou whavifianga ua mai atu o le anganga lawa le fia o tātou toi whailoa ai ea e le nei tai au le anga le leo le tua te lo tātou peleni e tātou fuafuanga whātātitia ia ai tātou te wha moi lava wa ana le fina ngalo lava le tua ia tātou te o mali nei mamau ia e le mawhai o na whātaunu ina tātou fuafuanga solo ai le o tātou e lunga le tātou poklami Talofa Samoa e le nei tai au ia mana mai tau atu wa whaisi le ua mafuta mai nei tātou paanga fo ilunga tātou penga te whailangi ia e pei o na iai ia le nei vaenga le tai au ia whaataro wātu le sunga ia hale Tomasi moni manuia tele nei aso ia whaataro fo le sunga ia vaa poleta ki tiona whaataro wātu le tātou official day tā fau malolo soi fumanuia whaataimbo le upu wha malosi manuia le Christmasi ma le tausang fau tātou tunu pelo Samoa lofa anga moli atu Sacramento e California nei, God bless. Ia, manuia fo ile Christmas mal tau sanga fo lo sunga va amale ainga. Atala watu le falto ya Rosalia Teo Saili. Mana naya upu fola nei tai ao to e ia, tai upu manuia ma lo lava ia le tapena lau sunga le pikopo tatu failotu. Ia, tai tele Rosalia manuia nei aso. Manuia fo ile Christmas. Ia, talowanto le sunga ya sawia Susana Sile, ma lor so ifo manuia nei tai au. Ia, ma lole lange ma. Fa talowanto ma lole tautua ma lole on sa ilofanto musmato ainga, mustanto tunu belo Samoa leo ma futatu siamani. Ia, o le sunga ya Toso. Toso Aguino. Ia, lena e lunga le tato Facebook page, ma le tato YouTube channel. Ia lepe ona ia tātou mamalo le atunu o le e mafuta mwhaafonga mai ai ia e le nei fo i vaenga o le tai au. Tātou se mai lea le awivi o le tātou porokalame le nei tai au e te whaafonga mai maua sa poponga la tamai il tala tau. Ia, mo lo tātou tunu o mai selfa whaafonga mai toke lau i le toi 5 minute tāle itu la e fitu i le tau nei. Tāle fitu, whaafonga lea i le ulua i whaasalunatu stasio vaenga. Ia, o tātou telefon mo i vai whanua o meta o le recap. Ia, o le toi tu nātu leo tātou telefon toi tepa lai titi lava. Ia, mai le tātou savalinga le neito sanga atoa. Leo wa whaamamawina i le tātou au nanga nei le tu i pi. Ia, le teleo vaenga sa mawhai ona whaataunu wina. Ia, tulanga ese pe ona iai o le malo. Ia, o whaala potu tonga tuma o te o company o businessi. Ia, tātou recap lau, tātou telefon e pe ona tui nātu. Ile nei vai aso, ia, mai sila nei taimi atoa. Lua vai aso le malo loa, ile au whainga luenga le malo. Ia, o tātou telefon la nā mai vai whanua. Ia, mo le sila fia le tātou o whafonga. O le lua i tui nātu tātou telefon tāl fitu. Ia, o lona tui whaasalawina le tāl valu le tāl nei. Ia, o tātou whaamaneanga o sui fomas whanau. E le tātou porkalame nei. Ia, e le awhara i tu la valu. Ia, ma o lo matala bel tātou leina tātou leina lea i lunga le tātou fola lea o le tātou 2AP Facebook page ma le tātou 2AP YouTube channel. Ia, e to ina mai ai whaamaneanga o sui fomas whanau. Vai ta lia le tātou porkalame vai ane le tai au ma le whaafunga mai. Ia, ma to ina atu e pei ona ia le tātou porkalame nei tai au. Ai whaatalo whantu lawa lela alu loa lawa le whaamatalanga. Whaatalo whantu i le pa ia la inga sale vi. Ia fia anga mala le whangata itasi. Ia, o
le ngā tau tātou tunu o Samoa nei, ia mai se foi Amerika Samoa toki lau, ia o le loa nei tātou paanga lo mafuta whafonga mai antunu e fia, o le nei ke leo pefa mahalo le soifo manuia. Talofa foi pa ia nei mātua i tonu mōtu malawa, a talofa atu le aio leo mātutua i mapu whangalele mapulotu lumitali salafai, a talofa foi tonu so se mōta ngase, ia i lato malawa o whātau toli ai, ia i ti ngā le tino, mahalo le soifo manuia, ia mahalo foi le onu sai, mahalo le tali ti ngā, ia mahalo foi le wha le li, ia wapi o tātou pi e vai andel tai au e malo a, ia e pe ia siasi mai lo mai le tino, ia ua ngā ua nea i lalo. Ia mo tātou wha moi roi le li. Ai, whatalo whātu, ia, ma loro soi whumanuia. Nei tātou pa anga i Amerika Samoa le nei tāo la song fwoi atu tau. Ia, mai se whaina tātou pa anga toke lau tālo whani. Ia, i la tau lo mafuta mai New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Alaska, whea lava o Siamani. Siamani le tātou to o lena le sunga ia toso a kuino. Ia, fairly tough le nei ke lo pero e mafuta mai ai e a tātou whasalanga. Good morning, good afternoon, good evening. Ia, ma lo la wala soi whamunuia. Whai fo ina wa tā pena i tau waftango lea wauli. Ia, ele nei aso. Ia, ma lo lo nasai. Wa te atu le afa mua nei aso ia te tau. Ai a whai fo i o lea ua sa une ma nawa ngā luenga. Ia, ma lo tau a tai ma lo le o nasai. Tiu te ma whai wa pe o ngā pāti aile to tele. Ia, a whai fo i o lea ua tā pena wa ta auto to whanga. E le pea whai o lea ua pō. Le waenga nei te whafonga mai ai. Ia, manuia whai ngā mālo longa sa ili mālosi. Ia, fōtua i fo i la sa fōu. Toi amatalia. Mā taura mai i nei Samoa male. Tuli manu o tātou whaasalango nei li peninsula manu. Ia, o lea whato a te alai titi lava le awhaleono. Sa wali wali malea o tātou taimi. Ia, ele tāli tu lai fitu nei tai au. So, o to tele. Ia, mai se lawa i la tau whaingaruenga. Ia, o lewa nā la whai mali tai au. Ia, wanga nā i la tau lo wha wau pia whainga malo longa. Fo i lea na malo longa. A leo whaingaruenga malo. La tau lana. Ia, la e wha umi asina ta oto e maise. Ia, wa mato i maa nei a lawa ti monga nei taimi. Wa i se e ia le malo longa la tau ia. Mani ia, ele tia voices. A wa a fua iai. Tau sanga atoa. Na le usu tai au. Ia, usu tai au. Whai o le au whainga aluenga. O nai whanau ia o onga. Ia la usu o toi mastoi ina masi o le matua. Ia, wa pe o toi ina mali o le matua. Whangora au kingi furai ki hoi ia. Ia, usu o toi mali mamalo le au whainga aluenga. A whaila o lea ua whaile leile malolonga. Si pela le leile aso malolonga dei tai au. Ia, ele tio le tātu poklame. O sala ina mana mia le malolonga. Ia, mana mia fo il taimi wa fia o mafuta manai whanau. Ia, atalo wa fo il malu mali pa il tātu tunu. A lala papa au so staff o neke lope. Ia, a o lea ua tātu wa whai kilisimasi fia. Ia, e tono o tātu lau whanua nei. Ele nei tau sanga rafelu a sulima. O nai fo fato atau no mai nisi. Ia, e whai tau sanga fo mai. Ia, vi ia lava lea tua. Amu ia i tātou. Ia, o tātou o mai le nei mamau. E ina i tātou tau ainga. Ia, o i lātou e pele le oto malenganga. Wa wha i langi le lātou fōlango o le ma whai ona o mai le lātou soifua. Ia, ile nei taimi. Ia, o tātou. Ia, tātou whiala mai le tai au. Ma whai ona minoi. Ma whai na pupula. Ma whai na wha waule mānawa. Ia, tua tu ilunga lai ma whai na tū. Ia, tau tala atu tu lou tai au. Lai ma whai ona wha longo atu le leo. Langona mea uma. Ia, pi o nei tamai ile meni nai pe i tātou te wha liango iai. Ia, a olo maua lunga i leanga le lei. Ma le lofa tau muni muli o le tātou atua. Whaatala wantu le sunga pe mita si osi. Good morning to ipi. Whaanongolongo atu i Masterton, New Zealand. Ia, Happy New Year. Yes, whaaftai tele, whaapena foi. Whaamanuia tele antu ki levi samasi mali tau sanga folo sunga pe mita. Ia, mase tau ainga. Atalofa foi le sunga ia liai a Talofa. Good morning, tai au fau manuia. Manuia tele Christmas mali tau sanga fau. Ia, manuia le tiute. Whaiwa whenga yelo whātu manuia le wasu God bless. Whaaftai tele lau sunga le liai. Ia, alofa tele antu mo lau fionga mali ainga manuia le Christmas mali tau sanga fau. Ai tanto nunga mana mananto la vai foi le tanto programa Talofa Samoa nei tai au. Ia, tanto se me tanto va fianga mai le laumua tama mataine
ia o le kolisi maulunga o le fifi malifa ia ma le whawhiwhianga whaingoina manu le waweao. Sa bele wan tine vahanga le tai au lea ua toe luas fulu minuta le toe na talia o le itu lai fitu. Ia, mai el tato whawhiwhianga na ia, mai leo whebese le kolisi maulunga le fifi malifa e le nei tai au. Ia, manu o le wawe au e le se upo le bese vai leina ta itasi le tato whawhiwhianga e pei ona sato ina atu mai tama matene le lau mua o le kolisi maulunga le fifi malifa. Ia, o le ua fo i manu lele. O umana miti miti umale sua malie o funga o la au nei tai au. Andalo antul malu tato tudu. Ya, ai mai se fo ila tolo ma futa mai longa la tele. Le wa ngai mai fo i ya nga luenga matiu tel nei ya so fo. Ma lo so fo manu ma lo usu manatua. Ya, tau to analo sanga le mu ave yelo fa mo. Le mai tau le nei vai tau fai sina susu ma ma se o le wala. Ya ile palasia i timunga o malele po ana po timu le mana ia ile timu te tele le fa pia matua i timunga fo yanga ne wa lo titilo tulunga penga te fai lang e nei ni so tudo o le wa fia i longa tulanga pe na ile palasi telo timunga i la to
ia ua afua mai ai tawhenga te tele malo longa te tele au tātou i nei ia le lopo le timu le whamai to ina le timu moe ma nei le malua le savili ia matulanga e peo nei ua se e lava le malo longa la tau ia ala mai fo le tai au ala malos ia tulanga peo nei ai a tala watu i le sunga ia tawa Ioane. Yeah, thank you to all TV9 for a wonderful program every day. Merry Christmas and Happy New Year to you all. I love you, my beautiful Samoa ua atoa. Yeah, thank you, Tawa Ioane. Bena foi, man we tele Christmas simal tau sanga fo. Tulanga pe on yeah, ole amatala to bel tato fola nei lunga tato penga te whailangi. Tato to EP Facebook page, mal tato to EP YouTube channel, ya amai lau fa talofa malau fa filo ai, ya na fa lewa tu lea le tato unanga nei tai au malanga fa loalo. Ai ole na fa ila utala ile tulanga le mana yal timu, ya mal tulanga le ile anga i bel tele ole fu mai tawina we i vai ngola wala ya wato ai le vai tu low level tai au mal fa funga mai. Ia o nei vaenga nai avela vai ai ia le tato Samoa ia tato sanga le mo o le tato por kalame ma tato musika ile taimi mele taimi o le fa manatu mal tau longo ai ile o ia le matapia le manaia ia o nai na le to fa male uta ia tulanga ful fa foina fa malanga inga ia ele ngata ile ngwa tele ia ila to e tapena malanga ilunga vasa to tele fo ila to le fai malanga tu nei asa no tele sila fai ia e fai tau sanga fau nai tu ama nai whanau nai ainga ia po lea fo ianga ia tu e tuli atu nai nofo lai le tele whakula ukala sole ala le tele o matai e whapaia o suafa matai o sao fai tu sa pe o le tau wa sao fai ma whai boiponga ala se tele le mau wha boiponga le fai tele le mau sao fai au titilo atu fo ilungo pengo te whai lang. Ia, o le na whai mai le au whapa ia fo ile swafa matai o le sunga DJ Forbes. Ia, tulanga pe ona ia il tānonga laka pia New Zealand. So le kusala le mere ia to telo ila tau le sanga ia to e pu e la tau wata pe mawas time. Pu e ile anta ma le sunga DJ. Ia, ile taimile na whapa ia ila na swafa matai la na nofo. Tele o sauninga le whaafotupu ia i lea whioanga ma lea lana whanga o lea tu ma lo e le ngata o tumua nei o le mo tele fo i sala whai te tilo atu sole e le ima se ngofo i lalo luas furu lea whai which is o se vainga tātou tu whaafta i leanga leo lea tua ia wapur kalame nei anai ainga poto ia po o lea sa talo mai lava lātou sanga o tōna iatu tātou au lia le kirisi masi lea wa tātou au lia ia wa te tauna whaini nofo lea wa toa tele mai ia tupulanga ia leo tupulanga tasi lua tolu wha wa eini si ainga wapena o lava le tupulanga wha ia male lima tulanga pena ia o lea fu ilaua silsila antul sa o le ainga ma ila tolo tau sia le ainga i nei Samoa wa te tau ia wa mpe o le vaenga na o lea fu ua lu wai le tamau ainga le tātou o tudu o le nei vai tau to tele o la tau ia e malanga mai atu no mamau se leni mal tupe maua ia a mai se fo i le maua le tupe maua nai company business fo i la ite tātou ia o le ia lava o le ula fala o le ula lopa ia alua ku vai gase ia male purka ele vai andel tai o le pepa vilikalinga o le pepa vikosi ia tulanga na ya luinga lo fa matalanga o le lawalunga o le vaenga male langona ya tātou ya o tātou fa aftai le tua wai ya o le sa ta atitia fuafanga wa mai ona fa ta oto fuafanga ya tātou li anto le kirisi masilo afelo lima o le aso le fa tanu ina i tātou nofo ya o le ala wanga i mai fa i o le wa tātou wa o mai wa fa taunu ia o tulanga fo yanga lele ili seleni awai ia o le na le usu whainga ruenga mfa putu usu whainga ruenga mfa putu le wa tini ia le wha moi le wa tau lau o le wha moi ia vi ia lava le alo whamalanga le o le tua
leo se tātou malosi. Tal noa, tu tātou porkalame, leo se tātou malosi. Lea ia na le se anoa, lea anga leo lea tua tātou te lea mawhai, ora whātou ruina. O lea waiva fast food lua le tai au, ia, o lea mahuta mai ai San Francisco, California, ia, lungo o lea, a matanga ruenga ia au taua, sunga tawa Ioane, msalatu ainga, ia, o matou, ia, lea futa a tau, a maka wangari pi o lea wako a skakar kai au, ia, e le whaafonga mai le tātou tino. E la tau umala wa whaamana tuina so i formas whanau. Ia, to ina mai lau whi autus to sia nungol tātou to ipi YouTube channel, mo tātou to ipi Facebook page. A whali tu la valua na tō lau lau atula ia tu sa pe au mai taimi nei e lea whaina. I la tau umma whaamana tuina la so i formas whanau la so tōlu sfulu nei. A so tōlu sfulu nei lewa mai ele kirisimasi, a so lua sfulu lima. To tele iau i la tau sa whaamana tuina ai. Ia, so i formas whanau. A so lua sfulu whaamala so lua sfulu lima. To tele i la tau lea sa whaingoa ai nei la tau tua ai a kirisimasi. E aisia ua na mātou a o ngā whātasi la so e ngoia i titi ane. Ia, aina whanau pena so i fua mai ia si uso lea. I lea so lua sfulu wha o na masino te sema. Ia, mo ngai o mātou mai soli. Mo alo ta mai mau kiki la vo whangau mai lea so whan, lea so i fua il masia. Ia, whaingoa i lola ia i longa i noa la. Manaia. Ia, ai, wantala wantula ai alo bātu tua nei māpui whangalele. Ia, o te ilo alai wha umi lava nei malolonga nei mātua. Ia, mālor so i whomaria ia tatou. Ua lewa nā la whai malitai aole. Wa sengo nei tamaitai tāpū sā, malau ngā lulue, lau kuka, malau ngā sese. Mai se fo e pulotu le mutele i sala whai. Ia, o tatou no tātou ai o ngase. Tua siwi le mutele i sala whai, o na mututua. Whana mai whai tū mālor, mutele i sala whai, matuma nei. Mālor so i whomanuia ia tatou, mālor lava le tausi. Ia i la tau lo whaile whaiva, ia e tausi nei mātua. Ia, tu lo tai aole, whātai ele. Ia, ua o ngā luenga lea. Ia, o le tai au, o uli afi, o le whai o la tau te unga. Ta pena la tau mālua le tai au, ta pena la tau tau maftanga, o vai ainga, ia, e pese makaka, ia le ukulele. Ia pe whaamatala le whaangongo. Ia na, ia alo lua whaangongo lau whainga ruenga. Ia e whaamatala mai se whaangongo si o le matua postoi ina. Ia matua i mana ia la mālor sa i whomanu ia te tau mātua nei tai amanantu. Ia, wa fōfo ili nei tai au. Ia, wa fōfo ilo tau so i fua, mana mālosi whafowina. Ia, mai la tātou matai sila langi. Ai, tātou se mai. Ia, te nātou tātou whaafifianga nei, mai lau webesi a te nari tautua. Ia, tātou o mai lola, ia lele tātou reported tala tau lea ua tau li maina. E le tātou porkalame nei tai au, aoli tali tu le fitu, whaafunga ia tātou telefon mai vai whanua. Hello.
le whawhiwhianga na ne vaenga le tai au mai leo vebese le sunga ya tenari tautua valo mai manu o le vaveao ya o le ngangana na manu lele le nei tai au. Ai o le uotoe iwa minuta le tun tali o le itu la fitu tatu se mai tuna antul tatu reporti le nei o le talo tau mo sa mo matoki la nei tai au mo mo antul talo tau whamatalanga winga lolo wa le tau numero sulma lua mo lau whanua Samoa ya le fa moina le tan lima le vavea nei a le ofisa le vai tau le ben sule mnu fa malu sia la pata inga o timunga mafa fa malu sia la pata inga molononga e tu saima fa mo maunga la tamai ata fa fanua le tau o lo atangi ai se tawilinga vai vai o savili TD 04F o ata oto nei sa o Samoa e ui lea tulanga lo tu maupea na au mai winga se suma maali ale le tau i lunga le atunuu o le aita api solo ai timunga ma e mawhai nisu taimi whapea nai wila ma whain te tili wha te se ma savile wha tu tau taimi o timunga mo lea so. O nei winga lolo wā le taua lo o maua lunga i pia leawa noa e a awhiai vai tawhi mano whanga maua lalo i lo longa. O le vai mamao mo le nei winga lolo wā le tau e ono anga i atu i sae le isi sulua lua sulwhai tu lalo manai o i atu langa e ana ngāti taua i pia ono wha maalo siala mata inga o lo taua i lunga mo Samoa atoa. A whianga e ono alia e mai ai e timunga ma e mamawhai nisu taimi e pua oa masi se e awale no whanga maua lunga ma e lalo vai no whanga i tawha ta whaala e ono iai ele solo whapia no longo i vei tawhi me no whanga maua lalo e whaatu tau savili i timunga. Here's our public civil weather information number 24 Samoa issued by the Samoa Met Division at 5 o'clock on this Tuesday early morning. Heavy rain warning is now valid and the flood warning is now valid. And the latest weather map indicates that the tropical disturbance TD04F now lies to the east of Samoa. Even so, the system continues to bring wet and unstable weather conditions across the country. Thus, anticipate scattered rain with periods of heavy downpours, a few thunderstorms, and gusty winds during rain today. Hence, it maintains the potential for flooding in all rivers and low-lying areas of Samoa. And this severe weather system is forecasted to move eastward in the next 12 to 24 hours. Therefore, the above-mentioned warning remains in force for all of Samoa. Potential impact for Samoa, periods of heavy downpours with poor visibility, foggy and sleepy roads over mountain passes and ranges and pulling near roadsides and waterways, possible landslides and flooding in rivers, as well as the low-lying areas, expect gusty winds during rain. Ole whaamaunga le nā, ole whaitanga lona luas whalmalua whaamatalanga winga lolo wā le tāmulau whanua o lo tātou uturu. E tātou se mana vaenga lea, ole tala tau mō vaenga malava o Samoa lea na whaamawina la awhalima i le vaveo nei. Ole peang mao le ea lo ta oto nei i o Samoa, ma lo au mai ao ma timu e a whiai la tunu o i taimi o le poana nei. Whautuanga ma labta inga o timunga mawhalo whaamalu sia pia mo lau whanu umu Samoa, labta inga mo lolonga lo whaamalu sia pia mo waita whiuma, ma no fuanga ya whiango fia o Samoa. Wana mutele sa la whai, ma tūmua nei mo le sona waia, e ta abisolai timunga ma e ma mawhai nisu taimi, whapena i wela ma whai titili, whatu tau savili i timunga. La zadala salula la ta ulwa wa salua i timunga. Tātou se mai sa whamatalanga nei, i o ngā saimi mga ta i whale o tātou tunu o lena whamawina la awhalima, i le wawea lea sosi au lia waluanga le buana nei. Winga le tau le peang mao le ea lo o ta oto nei sa o Samoa, mai au mai au o savili le toa aloa savili mai saute sai, e a whiai o ngā saimi o lea tunu o. O sa waenga nei ngā ta i whale i mātu, mo le soma le aso tai au, o le angil na i tonga savili mai saute sifo se fulu, i le se fulu 5 kilomita le tula o ngalu mau mai tasi ma le afa mita i le 2 mita le mau lunga. Ai mo ngā te whale mo ngā sami saute, mo le soma le aso tai au, o le angile toa aloa savili mai saute i se sae, e se fulu 5 i le 2 kilomita le tula o ngalu mau mai tasi ma le afa mita i le 2 mita le mau lunga.
Here's our morning issue forecast for our Samoa situation. A low-lying pressure system lies to the east of Samoa, providing clouds and rain affecting the cribs at times tonight. Advisories and warnings. Heavy rain warning remains in force for all land areas of Samoa. Flood warning remains in effect for all major rivers and vulnerable areas of Samoa. For both the border and Hawaii, for today, scatter rain with periods of heavy force, a few thunderstorms, spectastic winds during rain, and for tomorrow, some isolated showers. Here's our morning marine forecast situation. A low-lying pressure system now lies to the east of Samoa, associated southeasterly wind affecting Samoa's marine waters. For the north marine waters for today and tomorrow, southwesterly winds of 10 to 15 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And for the south marine waters for today and tomorrow, southeasterly winds of 15 to 20 kilometers per hour, waves and swells of 1.5 to 2 meters. O leo te lenga nā report te talo tā mo tātou tunu o tātou lau whanua ma o ngā sami ngā te whale e bēno whamawina ma le tā lima awha lima e le nei fo e vanga le tai au talo wanito ke lau ma lo lau wad sui fumanuia o le report te nei talo tā mo tau le na whamawina le tā le ono i le vaveo nei o winga le tā o sa vanga whatupula i o pang ma maa le ea whata se maa o mati mo lo awhia i vanga i sauta la tunu u peitai o au so sa vile mai sifo i atu mātu i sifo o lo ofiti ai toki lau. Ngal tau mo toki lau sa iau lia vai luanga le buana nei. E timunga ma e mafa whapena i welo ma whainti tili. Whio lolo wha solo ina ma lolo si savili mai sifonga i atu mātu i sifo. O le sami si si wha solo di so. Vai ngai ona tu atu o le aiai pia timunga ma e ma mafa ni so taimi whapea fo inai wela ma whainti tili. Talofa and good morning once again to Kalau. Here's your morning forecast for you, and this is recorded at 6 o'clock, and this is just the early morning situation. An active trough of low pressure with associated clouds and rain affect the southern part of the Tokelau. Meanwhile, a moist west northwest wind flow prevails over the group. Focus minute tonight for Tokelau. Occasional rain, heavy at times, and few thunderstorms. Monitor phrase west and northwest winds, gusty at times, moderate drives east. And for Federal Tokelau, occasional rain, heavy at times, and a few thunderstorms. And the next update, Tokelau will be issued at 21 minutes to 4 o'clock on this Tuesday afternoon. Yalta tununga malamanatu o le isi fa popongo tanto reporti la tamai. Mo Tokelau ang whaia bawa pe atale tu la luas minuto to toena talo fa. On mawailea o le reporti la tamai na tala tau. Mo sa mo Tokelau. Ile afia na nei ai tanwai o le ua tato o mai foi o tato no male tu la e fitu ile nei tai au tato se mai lia i se ba inga nei tato telefon mai vai fanua pe ona tapane na vai ngo telefon ile nei tai au. Talofa lava o se oto otonga le neo talafou mai vai whanua i ni isi o vaenga sa tutupu i le tausanga lua whelua se fulu ma le lima. O le tausa i liele atu nu upa ni tautu mua la tunga singa se e whaato ai atu iso o se mautanga singa se o sau nole a fionga le pulisili o le kolu se mumu i Samoa e leo se tūlanga tala whea ngai o lona whina ngalo e whaavai i lunga o le mautinoanga o lo o lava toto i le whale su e toto a wā o le kolu se mumu leo lo taula mua i le whesoasoa ni atu i le matanga nuenga o le soifua malolo ina e sa ili tanga tai mawhai o na langolango atu e ala i le tui ina o la tau toto i le vaitaule nei o le pepesi ai o le whaama i o le fifa o puna iwi o onga e mawhai o na alia e mai o le piliki lea sa itulo o le tangata wa fia
O le taimi lina e tāpā i le fesoasoani a le whare su e toto ma le koluse mumu. I leo fo ino le toto mu ngā singa se. Na saunoa na mulau ulu i le ngaluenga le nei o le o wha ngā solo. O loo whaanga solo pēr ia tui ngā toto, pēr na sila fia na amata mai le asa tofi o le vai aso le o te ama le asa whareile. Ia pē fo ino tā ua i la o tautalanga i le nā fo i vai aso. I le fisoso ani mai le wharitali mālo le Sheraton, e le ngata o vai singano ia au mui whanua. Ia nā fo i lana maua mai eina i toto. Ia na wha pēnā leo na wha au na o ai le aso ananafi, ki wa iei fo ina i e kāle sia ua. Ua fisoso ani mai ma wala au mai. Ia e o loo mo o mia fo i e lātou o na whaiar fo wa i lea. Ia e la le e kāle sia le metotisi i vai telefo. A o whaia le tui ngā toto ina, ai wala au mai le e whakasa i vai telefo fo. O le aso atai au e whaia le tui ngā toto i le wharitai malo i tau mea sina. La ua wala au mai fo i lātou. Whapena le tau pati mai o tatou atunu. Ai mese ai nai pisinisi ia mamatanga luenga fo i al malo. Na ia wha manino fo i leo wha i o le toto e tuina e se mai le tino o le isi tangata. Mo le isi tangata, ai e le o tangata mo fo i e mawhai o na o fo i nā tuna nei fo i. Talu ai e whai a mua su enga. O nei loa i lea po saunga le mu le o le a wha atina ina le fo i. Ai meise o le tūlanga tau soi fua malolo ina ia awa ne ia awhia i le ngase. O le tino lava o tangata soifua malolo ina. So si tangata lava. Po le awa o lo la po a malpa e tulo lava o lo ngutu ma le afi. E te tau o nei le vā o le whā i le valu lita. Le te leo le toto i tono le tino. O le fōa i le whaia. O le whā se lau tolu se fulu mililita anga i le whā se lau 5 mililita. Tu so te lea ana o le paina toto, te lea o le paina toto po se mea o le 5 lau mililita. E te awina i le toto ina ia umina na o ngā matu langa whapena, ia a tumula le paina toto, ia o le se mea o le 5 lau tolu se fulu mililita, anga i le 5 lau 5 mililita. Na ia pāleni ma vaenga ia e preserve ai le toto pe umi aina o lo te tonu o le paina toto. Lona winga a whai o se mea o le 5 afe pe fitu lita, le te leo le toto lea. Ia ngā nge ia whase lau kōs furu le ave se mililita. O le whawa i fo ile nei e iai ta iala e 5 ta inai. Ioi, o a tato wa ai ne tupulanga le iai. Ia se furu whatau sanga o le matua ato toa o le malosi o tino. Wala na mafua o na tu le se fulu walu tau sanga. O tula fono a tato malo. A whape lalo se fulu walu tau sanga. E mo o mia le whatanganga o e mai o matua. E te whai ai se me whapea. Awai, peina peis mai le fuafuanga lea. Ona o tamiti umai ngase ai mo o mia le whai o tau tonga. A whapei lalo suwa tau sanga, e saulo matua e saini le pepa e mawhaina e ta oto. Ai a whai pe se fulu walu o tau sanga, anga ilunga. E mawhai lava ona e sainia ia se whaatanganga fo ile le whaatino ai se suenga ia te oe. O e ka le sia, ofisa, a onga mawhiu anga, e meso whaala putuputunga, e o lava iai le sāwali a le koluse mumu. Ina ia whaatangisia le afesosoani, mo ila tau e ono mo mia. O le tuipui ua ta ua o le hexavalent, o le ufa manino e le matangan wenga o le soifua malolo ina. E le o le tuipui lea mo le wha mai o le fiva o puna iwi, ai o le tuipui lea e ono vaila au lo i tonu, e sui tūlanga i isi fo i tuipui lua, o le o te whaunga ina mo whanau. O le tuipui le nei na whaalau i loa i le vai aso o tua nai, ma na amata mea i le sili atu mali wa se fulu atunu u, i le lalolangi i le whaunga ina. Na saunoa le afionga i le sui whaatunu sili o le matangan wenga o le soifua malolo ina. Le afionga i atangaloa Dr. Robin Simpson i le whaamaninunga o le neitulanga i le whelo inga ma le vasenga o tusitala. E sa o iei le kuipui mo le tanki. Ai le o whautuaina i le taimi nei le whaonga o le tui lea mo le pesi ai o le tanki. O ngā olona whawhitauli mua e whaistang tā. Mo le tangata to atasi e valus fulu anga i le selauta la Amerika.
A ke minge e le o whaupuainga ia kui ia pui mo le tanki. E to tele ila tau ua whaasara la wina whaamatalanga se se, e whaatatau ile nei tui pui, e whaapea mai e mawhai ai o ne toi tonga fitia i se temi papelawa, le ngasinga se o le whiwa puna i vi lea ua whaitau a whi ila tau, i samo nei ua a whi ai e meselawa i whanau, na whautua ina fo i lea tunu u e le sui whaatunu sili, ina ia tau tua nā le whaunga ina o whaamatalanga sa o mai le matangan wenga, ma ia mautinu e tu ina whanau ua ngava a mo le tui pui le nei, ina ia puipuia mai i nisi o whamai e ono a awhi ai. E iei tūlele i o whesota inga whaanei o na pō. O le mafua anga fo i leo le tamo whaipea o Samoa e o atu la sanga ua o i ai whesota inga ale langi ma o ina i tanga tolo tātou atu nuu i to mai e whaonga ina ai. O le tasio ana watau o le whaamalu o whaala putoputonga tūma oti o le whaasoa leo to mai i le atu nuu atoa. E awala atu i whaala putoputonga la tō te whaipa anga. O le vai aso nei, lea ua whaatinoa ia o onga a le whaamalu o whaala putoputonga tūma oti. I lana whinga pa anga ma le whaala putoputonga a le International Idea, whaapea le whaala putoputonga mō tina whaipisinisi, o mata upu au tūlava o lo utalano ina, o au ngā ai meise a whianga o le whaunga ina upenga ta whailangi, ma awala whesota inga te newa wawe, ua le masino le nei tau ma le tutupo vevesi, ai me sio soli ngā tūla whono e mafo mai o na upulafo, whaapea whaamutalanga e whiawea i ilunga upenga ta whailangi. Na whaasoa nisi o ila tauolo o awai i le neia o onga, i le tā ua o le talanoa ina e pea o nei mata upo. O se mea ua tāna whea ngai o na whaia. Amata mai lava o le tā ua na o le avatu o nei po kalama i tue o tātou nuu o mawhianga. Whaamanino ma whaamaramrama. Fausi ai le tū la whona o tātou nuu. Pulenga o manuali i mawhai pule. E amata malia mai nā, ona o le vaai ma le whaanonoa o le tala whātai ai e le taulanga ma te tonu li o li onga o matanga aluenga ma whaala pōpito. O lo whai ati whainta o na fo ia le teminei. Ai a amata o na tātou tapena mai le vai liu na mai tua inu o mawhianga. O se awala tāua na mai ma whai ai o na tong fitia le whawhi tau li utule mai. O le tue whaamanatu ma whaailoa. Ia le tāua ma mea o loo a fia i fo i tangata lo whaongaina leo penga te whailangi. Ia i le tūlanga lea i tala o whai, pe fo i o le ala po le anga, wa o na whaini whamtalanga, pe o sosoani i tangata o le atunuu, po le atau whaaleanga i fo atunuu, so e ilo mamta upu ia ilua. Ma ia iloa uma le au le mātou workshop, ia i tūlanga ese ia mwhai ona whai unga ma tu atu ni tala le mo le atunuu. E sau nole sui mai le International Idea i le whelua inga matala fau mai vai whanua, ia Billy Phillips, e te tau foi o nā fia whanau mo tupulanga talavau i whaatalanoanga nei, taluai o le toa telo i la tau lea e la matia o la tau soifua, i lunga upenga ta whailangi. E le inisi tangata sili atura la tau sila fia i le se umanga le Pasifika, na i loo tangata nuu atu mo tula i tiolo ule nei tulangi. O le se umanga whaale nā tura i atuna umolo i le atu wasa o pito i te le i le lalangi, ua mato i awha ina lava o na usuinga o le tāwe peo na mōli mawina. E lua asora vai aso le nei, ua atofa i le whaala putoputonga ina whamali se umanga le Pasifika po le SPREP, e o mai whaatasi i tupulanga talavau mai atunu ese le wasa Pasifika, e tala noa ina fianga o suinga o le tau, a to ai ma awala e fo i ai. E tofu lava atunu nei mawaenga ua le mawhai o na toi mawa mai, o na le nei lu i tauonga o ngā, mao i lato nei o le anafa ma le whaawa wina o le tausiaina, o le se umanga watu motula i te i le lumanai. O le e mala o ne aso e lua, e o mai youth representatives e pe a mai lato fo whawhita uli ma o ame mana o lato wha prioritize pe wha mua e lato atunu. A wa o le nei issue ele se issue na tato e a fia umai so o le avenue le po le o fono le e au ngā tele e e watu e po ala tau la ngona po a pe whawhiona a fia lato a wa o le swing al tau e a fia kako future generations so o le youth ta ua tele le tato sa ilia po ala tau ta ofi po a whaila tau la ngona. O le whaamue le nei o le a whaamawina e whinangalo e whetufai. Matuina atu i se li poti whaapitoa, i le whanotanga tele e te talaina i le vai esa fau. E sui ai me se lawai ta ita i o malo i le Pasifika, mo le mata upula vai tasi.
Na whaasoa mai le to te leo i la tau o lo au wai le whanutanga le nei. O mata upu tau i le te te atu i le te leo vaenga wa tunu e whaaleanga ina ma le toi mawhai o na whaale ia o no swingo le tau. E te tau lava o na whaapisa pisa i a tangata umo le Pasifika, o na ua te lele a whiangau ele ele. Alanga oa, vaenga whaaleanga nuu, e o lava i soifua tangata nuu. E le iwhainga le whale tupe o le Pasifika i saute, po o le PSP o na whaaluina le tino i tupe e whaase furua wheta la, mo lana polo keti ua whesoasoani i le whaala putuputunga o le Caution Trust. E peuna sila fia, o le whaala putuputunga le Caution Trust ua whesoasoani i le matanga ruinga o le soifua maloloina, i le tausia leo i la tau ua surufa i atu mo se whesoasoani o na unga singa sere mawhauwhau ua awhia ai. E toa walu i la tau o tausia e le whaala putuputunga i wailima e o mai le so. Ma ole aonga i eivaenga ua foai, e peo wha malua se fuluma leono, o masini kompiuta po o laptops mo ngā ruenga ale au whainga ruenga. O le PA system a masini wha o na pōnei, mo le whaitinaina o ngā ruenga wha ala wiloa ma o onga i a whio anga i tua, a onga ma e ka lesia i le ngasingasila vole ma whau. Ua te tala ina fo i ma le whale la au ma mea whainga ruenga, e te tō ina ai whala au aina whaisua, e langolango ai leuna ia o le tama mawha pe o ngasi i tau mawha pāleni. Ole Banker South Pacific ia o le whale tupe e whaauau pēla na afsosoani i ngā luenga popolo keti e toe atina e aile community, particularly nei Samoa. Ia ole nei fo la polo keti pēna mātou whaile nei tausanga o le mātou polo keti whaauau pēlea i tausanga taitasi. O mātou whiriwhiri ai le mental health services le nei tausanga o se vaenga e siri fo ina tā ua fo in terms of le soifua malolo ina na i o tato tangata e telo taimi i a tonu e saa fo le saunoanga le fo mai e tele lava na a tonu e ngalo pe misi le telo taimi ai ole nei fo eva no ma fai no sosoani e fale tupe na ia ma fai ai na mato tu atu na mato tau au e ni ngalu wenga ta ua lo fa atino le Caution Trust. So no le whaurulunga le whaala putuputunga, i le whaataranoanga matala whau mai vai whanua. E le na o le taime e tausi ai le tangata i la tautou laua pinga, e ave i ai le whaamumua, o lo whaata ua fo i le whaa upinga ina o e ua awina atu, i metotia mo le lumanai. O le tūlanga le mato au nanga, e refer mai e tangata tuatasi o lo o maua i ngasi, po o le lato a inga, po o le whale mai fo i le mental health unit. O i e mau te va ai le toi whaafo wina ma le toi koleni ina o le tangata ina ia toi maua ia anga vaa po o anga masani mawhai ai o na ola le lato a inga. Mawhai ai loa o na toi fo i atu o lato a inga. E na o le toa se fuluma le ono tangata mawhai o na tausia e le whaala putuputunga i le teminei o na o le nofuanga fau, o lo o sila fo i le whaalau tele ina o le nofuanga. Na whaafitaia e le fo mai whaapito le mawhau mai le soifua malolo ina. Le awhionga i a tui whangatua Dr. George Leo tui tama, le whale tupe o le PSP o na o le whesoasoani i le au aunanga, taunga singaso le mawhau i Samoa. Aina ta ua le ofisa sili o le whale tupe au i a Mark Robinson, o le whesoasoani mo e wa awhia i le ngasingaso le mawhau. O se vaenga e pele i le whale tupe o le PSP, po le Bank of the South Pacific, ma o se vaenga le nei o ana polo keti o se fulutausanga, o whanga solo mo tangata lau tele. O nisi nā o to utonga o tāla whau mai vai whanua mo le nei fo i taimi, manuira nei aso. O le taimila watine vaenga le tai au le o se fuluma le fitu minuta leo te nene tu lai fitu ia ua whaafonga foi e le tātou o tu tonga nao tātou telefon mai vai whanua pia no whonga ina e le sunga matau aina sa ako le nei tai au ia whaafonga tautu nā tulu vaenga le nā
i le tali tu lai valu i le tai o nei. O le ua sulu walu minute te ne le tu la e fitu, ia toi whaatalo whātu pe a whai, o le nāwhata a e maua mai a tātou whaasalonga. Good morning, ma lola wala sui whamanu ia Talofa. Ma lola la usu. Ia, oe fo ile ua anga mai a matalia ngā nuenga matiuta le aso, po le nāwha ua already a mata lena a mata mali waweau, tāle tolu tāle whā, pasi mali ta vale tai au. Ia i vaenga le i le fale supermarket fo ile asi o sile loto pasole. Matua i sasala to le manongi manai o le falawa. Ia, ua pe o si vaenga na, ia o taimina a mata i lātou, fua la le taimina i le ua, angai mai le malo le antino o e whaatau ia le malu o le tai au. Ia, o la ua ready, ma o ready ta pena. Ia, tali lau malu o le tai au, le whautuanga na, tātou poklame, ia, tali lau malu o le tai au, ma aini te ua ngalo na inu au whala au. Tātou se mas tātou whawhianga, musika ma rewa besele awa, Morning Stars. Good morning, wherever you are. Hello, morning star. The nights have been long without you, and love is everywhere when you came out. Lay back and I'll touch you. I feel love and healing in my soul. Just a moment, and I'll play a bop to set you up on a ride to the morning star. Morning star in your dark eyes, every time you look at me, they shine. Just smile, don't be afraid. If you open the window up there in the darkness, morning star shines the beauty of your love. Let's ride to the morning star. Morning stars made my night. Morning star, you light up my life. Morning star in your eyes. Morning star, rise and shine. So leave your cares and worries behind. Let's ride to the morning star.
Talofa Samoa o New Zealand ke longi ia lo e whaafong mai le tuipi. O le taim lua tine vaenga le tai au lea ua lua sulfa minuta leo tene le tu lai fitu i le tau tua mala unanga nei el si ufongo sa mo le tuipi nei tau fau ia male nei aso fau e nisul malo le atino ule nanga i mai atino mamao ia le ufofua e toe tali watu ia pe faito sanga fau fo ia atino mamao ia ua mai anisi o wha moi moi ia pe anu wha atanu ina na fua i le malanga mai ia ale o toi tali watu tele fo ila o le oso koko Samoa o le tele lava le fuata koko le taimi le nei ia o ta umafa masani pe ona ye yumu ia o ta umafa favela ia o nise ave mata ia ta umafa fo ilea fa mama le lei ia o ta umafa mea ano ia ona nga ia lea le fa manatu ia le lei lava sa ili fa ile pe por fa asu po nisi foi o lato woso po le nanga i mai fa lave te tele fo ia kai pe o saufa i o fa poiponga o maliu a faila lena maua le tofa ia a le toina ia por fa fia nga foi ia e tawana ave ia a vainga o mana i lalo le o nanga le quarantine ia le lato tiute lato fa asu e le lava sa ili wa le fainga wenga lava ia vainga na pe ona yai e mo ila va le malo lo ia le telo nga luenga malo ia manisi foi ofisa ia ile luva ia so but e yai lava au nanga e patino ia e te peila o matou nei ia o la foi fainga luenga si vainga na le tiute anga ia fa asu ia le lei lava lo mau ia ia manino ai vanga uma ia po ani vainga na e mana e fai ele oso e toi taliwa i antino mau ia o le siwa i vaenga wai e le lei lawa le whaafsili pe iai o le tulanga lea i le ave o tau mafa fo ia le utu fangu ia wai anga i mele au New Zealand fa mai ia mako ia makua i le apa se sin mako paua ia o mako kina le o tele na iai peila o lea e anga i mai lato i nei ma au mai le oso le na ia o lea fo i lai saikolosi a kuai matatou i nei o le mako ali ao lai ni ka kenga so i ko pa wai o mo me o fangu ki o fangu vanga ia o tulang wa pena le leila wa fa facility tato official quarantine ia e manino ai pe mafai on ave pele ai ona ia ina ia tato tangata ia e fesili mai ia po le antulanga vanga na ona o le itala tato official time le dei ia o le ele mafai ia na ovala au iai ia mo se fa oninga but o le tulanga na ele leila vale anga i anga i tato official matautu a wete fa moi fo ile i te anga i sa on malava lele fai ina ai le leila wanga i mai i matautu le official ia tato fa asu e mauti no ai vanga na pe fa fea o ngā whiwhiri e konga tu long fa funga mai mo i la tau i toi ta pena toi taliwi atu no mau fa fea o ngā whairi e konga e ave fa penga e a whiwhi se ia lava tu long pe ona masa ni ai ia pe o nisi la le to tele ia e anga ia tu mai ia la ua yailo ta mai le au whai ngā rue ngai wha ngā ele spray le motin e whanga i fo i lea ia vae ngori e tonga ina ia awana i pipi ia e fuala ia po a whea ia o nisi ia e wha asu nei e malanga na nei po stay mele so ia po tai au ia po o lava yaso ele lei lava lo mau lo anga i pe ia ma vave iai ia e mauti noa i mauta penanga ia ona ta pena le malanga nga i mai fai fa ta wala e matula wa pena ai le oto ia se mai nga i toi manatu mafai va peso o me ia na i te iwa e fa tali se ia o atu o mara va le va to afa tino tulanga na ai o to il tanto mo la va le faleolo ia e te le fa le ton pe tu la e me fa le ton mana tua wa mato i mati la tila mai le popula o tato scanner fo ia tanto masini ia e scan ai mea uma ia anga ia tule malo le tunu ia o saule le mea fai fa pe tit ia fa pe ka ko ia ole fainga na sia ki o la vai lalo yo au ia o e o fo ina i lau ato ma vanga o mai ave
o le tūlanga fo ila lea i le aving fang fa mangongi fo ia i lunga lau handbag le i lunga. Ia, ia watu tō lau le whawhanga mai le tā, watu tongi lapis. Ia, o vaenga nā wai. E telo nā o nisi oso, e mana o mia mai se whangu Samoa se i uai vai o ka mai ki le malulu. Ia, wai ai fo ia la le poko fa Samoa, fo ingale le Ikea, which is ole Ikea. Wai ai le Ikea fa Samoa e whai ai. E o le ai. Ai le lei lava loanga i mai fasili ai, le tātou official whaasu. O na mauti noa lea o tūlanga uma. A whai o nei fuafua e awe vaenga nā. Ia, manaia. Wa o vaenga nā le tele na mna o mia mai. Ia, tūlanga fo ila ia. E le nei lava lau tāpena. O la ua okay. Wa sila wa tanga i lau pepa la ua pāsia ma le whaasu tik uma mea nā uma mna awe. Ia, o vaenga nā. O le whautuanga nā tu i nā tu. Ia, mona mamalo le tātou tunu o si vaenga sia la atoe tali watu. Ia, ia tunu mau. Ia, a whai o vaenga fo ina le malanga mai a tunu mamau. Ia, malo o le ke le alafu mua Samoa ia mātou ni. O le ke le lava alafu mua ia mātou nei. Ia, o le size 2. E le o aruka mala fo inga whawhanga mai a moana makanga le kausanga. Ia, a warka e au ngei mari vai kau ngei. Ha tara wantu le, tau whai ama ilo longa misa ranto ainga na wuteli sala whai. Ia, o le tamai aso tu mua. E nai sala valu wa tala wantu le sunga savalia misa ranto ainga nai sa taua. Wha tara wantu i le whaafuka mai ilo usea Maria misa ranto ainga nai palauli. Ia, o le a fionga ia salesa le fo tape dependa ngā luenga batiutel nei tai am sa lantou whai ngā luenga. Ia, to tele fo ilantou le aso tolu sul nei. Ia, aso tolu tasi tai au. Sa wa. Ia, tulanga na. Ia, e pe on to tele la ilantou e whai malanga tulu mutili sa la whai. Ia, sa wa, tolu tasi tai au. Tolu tasi tai au. Ia, le to tele ilantou e whai ni uia lai sa vai. Ia, o le si fo i vaenga i le watu pe whawhautuanga le tātou pukalami. O le tūlanga lea i le mauti na o le tike do lau awala e teanga i sawai. A mai se lama le alu sawai. Ea, o lea mai se le tōtele nā tau mea tino mau. E le lei lava a whai ngai stand by lau sa. Le lei lava lau vave o le wafu. A ngai ai. Tū ai ai nā e le loa lava le laki. Ia, a rawai ngā wengare mai, e whako a fua le wa, ia, o nā ngā ia tu lea. A lau tala sawa, o nā ngā ia tu loa lea, e le ai masi ta avale o le wa ale nā, le ana pei lanto tickets o le wa ale nā, o misi atu. Ia, o na toi wale wadu fo ile o lo wau, o lo la wau. Ia, wapem, so le ala, ia, ele ai. A whai ngai stand by lo o wala. Ia, le lawa lo wawave atu i oi. Ile wafu muli whanua, talo whatoi sunga kāputeni, malanto waa. Ia, tau toa ina whole pa ia whamaranga il tātou tunuu. Ile wā motu i luan mutili sana whai matuma nei. Ia, ile nei vaenga o le vai tau. Ai, tato se mas tātou whawhiwhianga. Ia, o le musika. Mai le whapesa na matangi bai se sa ele tai au. Tele mano noa i tala leo te whai tala ei vai ane lawa le whawhunga bai. Ia, ilonga penga te wha ilangi o mea lo tupu mai leitu, ma leitu. Mana tu tātou tantan no ma tātou whasoa il tātou kuna bitaro lava Samoa. Now
longa o. O le whawhiwhianga na le vaenga le tai au mai leo webesena le matangi mai sae ia e na ua toi lua sulfa minuta le toi na ta leo le itu la e valu i le tau tumala unanga ne le si ufonga Samoa le tu ipi. Whamania mai lunga o penga te whailangi le lau pepa po le itu lau a le matanga luenga o le leo whalapui pui ma lolo toi fuata ina i nei Samoa. Ia suafa fo i o ilan tau whapea ona whaamaunia mai e leo leo matanga ruenga leo leo ilan tau ia leo o tau fia e le ofisa leo leo ia se ia o lia le masina o Februari le tau sang fo lea whaamai moi tutu la ilu mo le whamasnonga ia e mo lianga o le tango fia o whala au whasaina o le eisa o le pauta le eisa o le marijuana ia ma nisitele o vaenga le pe ona whailoa o lea lai e ai ata ia e tuina mai ia ai o suafa e whaisi to tele ai ai ma le sfluiva tau sanga le ai sfluiva lua sfulu o le e le lavona wa e to tele na nisi o matua e se a o la tau lunga penga ta whailangi se a wha ngai la tau telefoni a Facebook, YouTube ai pe ina o tato a unanga lava el tanto la leo to ipi ia e sila fia ai la tau me lo tupu tolu tato tunu so o le vaenga la lea pe ona fa la ilo mai lungo penga te whailangi lau pepa ia ana matanga ruenga leo la tau nei na maua le o tau fia leo le aisa o le li i lua sulono tau sanga o Elisiosi ia mai le fia anga whalau niu tu lou lava hafio anga ia ai le leiva lava o na vatu mole sila fia lau tele ia e sui fo i o afio anga mal tātou tunu atoa o Elisiosi lua sulono tau sanga o le li i mai whalau niu o Maul Tapua i o le a li i tolu sulima tau sanga mai whalau niu masi usenga o John Gueva McFall o le alii po le tama lima su tau sanga le matua mai whanga li uta maasau o Charlie Sale alii tuni ese o le alii e lua sulvalu tau sanga le matua mai whale atiu o lesi tama le fasu lima tau sanga o semu foma e mai mulivai safata ea o Tanielo Wilson Akasimiko o le alii mai mota ambui paa tolu sulvalu tau sanga le matua o Koloseta Mikaele Longovii o le alii mai mota ai fasuluono tu sanga o Nelly Tafitu o le tamaita i mai mota a fasultasi tu sanga le matua James Oldhaver o le alii mai mota a lima sfulu tu sanga le matua Timothy Sefo o le alii mai mota a suluiva tu sanga Leana suluiva tau le lea fata suluiva tu sanga le matua o le tamaita i lua sulu tu sanga o Rapin Beauty ne vai Teddy ya mai puna mota o Williamu Isaako le li mai le visa li mo e lua sulu te sanga le matua come alauni o le li mai vai moso lima sultolu te sanga le matua o Kelly Savea o le li mai popu amalu filofi tolu sulono te sanga le matua o le Tinaya Rosella pupo li o le fasuluiva te sanga le matua mai matau tuta matau mauta o Kereti Tautu o le alii mai sali sa tele si uniu fale alili tolu sulima tu sanga le matua o sua pusi malo mai lufi ma vai teleuta e tolu sulua tu sanga le matua a Leni Sangato o le alii mai fale apuna ma le lata tolu sutasi tu sanga tau masi tui o le alii mai sa sina ma vai telefou tolu sul tu sanga le matua ea o Tito Maiava mai vai telefou ma vai loa i alipata e tolu suiva tau sanga le matua le li ina o lese li ilea o foe tau ese anui mai vai lele masapa li i tolu sulfitu tu sanga le matua o le tamaita ia Elena Meronese si hosi mai no fou e lua sul tau sanga le matua o le tama fasao tau lupapa mai fale ulauta fasuluono tau sanga o le tina ia sua afu tau le papa mai fale ulauta tolu sulima tau sanga le matua o le li o Nathan Ryan mai le fifi ma fia malu e tolu sulvalu tau sanga le matua o tui sefo o le li mai vai mosou tai lima sutasi le matua o Tanielu Jo o le li mai vai Yusuf a surono tau sanga le matua
o Mary Pesita aka Mateo Kofe o le li mai sina monga fa sulfato sanga na matua sangato lo manu o le li mai vayusu tolu sulfato sanga na matua ia o Anton Viali o le li mai vai moso malafua fa sul tolu tu sanga na matua ka risi tia lolo mai nga uta vai te le uta masali moa tolu sulua tu sanga o le tamaya pine pa noa aka le toa mai to matangi 5 suluiva tu sanga le matua o toe ma moe vai ono o le li mai vai te le uta matua sivi tolu sulfatu sanga le matua tamaita ia tu lipe Jessica alai bele matui o le tamaita i tolu sulima tu sanga le matua mai tonga fufua malafua o le tamaita i o Relinda Katinale mai lalovaya suluiva tu sanga le matua o le tamaya Jali Chengkwan o Leone fasul tu sanga le matua o vai aki soia mai Leone ma patamea e fasul mai Leone ia fasul on tu sanga le matua o Hani Bale se mau mai Leone tolu sulfitu tu sanga le matua o Seu Pepe Palmas o le tamaitai ia mai Leonelo te pāwhale a si utolu su tolu tu sanga le matua seti whanata mai vayusum sapunawa tolu suluiva tu sanga le matua se Missy Swanky ia o Leone Masapoe tolu su tasi tu sanga le matua o Whangaloa Palota kei Sara mai vailele masala i lua tolu sulfitu tu sanga le matua o Tupai Anthony Tapo i Monanu ia mai whalau neo masangone fa sulvalu tu sanga le matua Pisa a Cyrus Mose ia mai whalau neo ma whale ula fa sulfatu sanga le matua o le tina ia Evelina Pagalani mai whale lau neo manu usotia fa sultolu tu sanga le matua tamaya Ilaita Tafili moi ia mai vai telefou 5 sulfatu sanga le matua o le tina ia Veronica Taufua tole afoa mai vai telefonu solo tolu sultu sanga le matua o le tamaita ia Eseta Lisetane o tofu i opa vai teleuta lua solima tu sanga le matua o fui sio le li mai fale apuna msamatau tolu surono tu sanga le matua o Mikaele Kalolo le li mai le auva ai lua solima tu sanga Poama Kalolo o le li mai le auva ai lua solima tu sanga o Taka Owen o le li mai ali sama tan matau tolu sulima tu sanga le matua o Timoteo a saia aka pelevise ia mai le auwaa ma maota i sawa i tolu sutasi tau sanga le matua ia o ilanta umalawa na leo watau fia i leo so afa pef e mawani wha matalanga ia o leo watau fia leo peo wha maunia mai ia i le lau pepa pole i tu lau o sota inga leo ia ilanta umana leo watau fia ia e lalo le ofisa leo no fa ai fo ia leo ia mo le taimi nei o le masina February le o fa ata oto mai ai ia le tutu la i la tolu mo le fa masnonga ia e tu sol nga tu la fono nei pe oni ai sta silo va enga e matua i le malo lo ia ta mo fanga na mtanga renga leo ata no va tu la fionga misa vi ki le po ia ma lo la vol so i fo manuia i la fionga ia mai so no fala manuia Christmas mal to sang fo tai tele na vale ma after mai no tele atu manuia tele ne yaso ai osta sina vaenga leo lo la walunga ia yesu suenga ia matape na fo ma le ilo ina lo matanga ruenga leo ia ono fai na wasina tele male fa o popo pel tu langa ile magwa ile aisa ia ale fo na fai lo ile komisina tausia no matanga ruenga leo taimi le nei ia o lo o so stai mi lava ma wai fala au vasaina always lava eu fatasi ma la au malosi ia ma se leni o le afa fa ilo le na sa no anga filo enga mtu stala va yaso na se ma va antu nei ia o le tulanga fo ile tele o mea totino anga ngata tangata le o ne tangata ia le stala ila lo la tu suafa ia ele fa pela o tu silima o tanto klame paula vale nganga na toina toi suafa le mafio anga mole sila fiera tele pe no fe antul taimia sola to tele nai matua ele ola to lunga Facebook ele na le tio la vol to ip
o le ana tau te sila fia ai ia vai ngalo te tupu tonu le tātua tunu ia i le tu ma le tu ai fa malo atu lon sa itali lau malo le tai au ia le o mausi na toa o le timu ma le savili nei taimi a le mana ia le malu ai tatu se ma statu fa fianga nei sa malo le tai au ia ina ua toe se furu ma le family uta le toina tali le itu la e valu. Ua
le taimana watsine vaenga le tai au le oto. Valu wala fa minuto le tona tali o le itu la valu ia i le tautumala unanga ni ilsi ufongo Samoa le tu ipi le nei tai au ia whaatala whātu i nei tātu paanga i lātou le whatu ama ua mai a tātu whasalunga ia i le nei tai au. Good morning ma lolo so i whomanuia a tala wātu le sunga ia Elisabetta Ifi ia good morning talofa ma lolo so i whomanuia le nei tai au fau whaftai le tua ma le asa fau manuia le kirismasi ma le tausunga fau ia manuia tiu te mawhaiwa ni a solo fatu ia alofa le tua waftai manuia for Christmas mal tau sang fau lau fionga fatua Elisabetta ia masi o tau ainga waftai tele la wala bafta mai ile nei tai au tala watu ile sunga ia so e masana tau whainga wenga ia le ua tapet pena mata fo tiu te mawhaiwa o le nei tai au le usa tilo mai ma lanto vaenga nal company supermarket a mau ya ma lol so i fomanuia a talo vatu le usa nela ya mai se fo io sinave ya a talo vatu i siap tamaya Grace Ritz ma lo good morning ma lo le usu ya ole to telo nai fana wa onga e whainga renga ba time nei ya ma na el experience tal noa ma ni silfana ata e fialo te whainga renga mai ia se ia alvo i whātai tai po le ale langona o life o tangata whainga renga wow o mātou ia lea o onga ia ngā le ala tai au sa hauni ia e oso i lunga ta vale e drop e mama dad i lea onga ngā leo o atua i le whalea onga ia mom dad e ska kupe ngani ia vātul tupe so that's the only feeling o le tamaititi a onga mai le tausanga atoa i lea onga ia toi tu ua lea onga ia toi piki e ta mama tina whapena whaatau atu se mea ai lunga la wala e ai atu tulou ia ngā ia tulufale ia o le tulangana o lea la maanai ia talta no manai whana o to tele i o nai whana au lea e part-time le taimi le nei ia e ila whana o lea sa tausanga sfrumalua e part-time whaataltali le result fo i lea le suenga tele nā sa salasi pe anu whaatanu ina le tausanga nei ia e maile e maua le result ia ma enroll ai loa ma e ai loa le NUS ia o le la le usapi lo po le University o Pacifica ia la fua ia ma le tele matata e tonu tātou tunu ia o la ua ia se tupi fa mai nai niswa na fa mai ia ua wala no wan twenga wenga o fa tulo te mama lo tina o te fia fa ngan wenga ha ela onga ala wa e ha o malo pili so inai lo ai o la o le lewo inga le pe wa matan fa tanga tama tuan ma fa ora kengi de ia o nai ni sa fa na wa ta mo fia fa ngan wenga ai le tai la wa o fa mai o te fia experiencing ia le mele fa lo te mama lo tina which is matoi mana ia o te fia i loa wa o yanga le ai le kupe mele ai avel kupe avel me ai o mea fai le onga o fua onga e uma i tutongi lo pili le onga le ta onga i le song fona saraile to i tutongi ma tutorials ye ave ya muta upu ia o mea fai le onga o mafti o mea umanga ia e vinga tu al tamama tina fai lea te mana o te alu te whainga ruenga se ia utofo ai po le ale ngona le melo le usul tai ama le mana wala fiafi na nisi la whanau ia te tele la tau la part-time i o le company supermarket ia whamato ia i la tau la le ua mai ana toi te tala mai e whafowina i funga lei ia o sali moa mai se foi ulu lom si usenga ma o i vai tele ia malana tau vaenga le berka piol ia good morning malo le usu ia malo e manaia le o iai manaia le tofo iai e la le sta mai titi la wata aval vale al mavo vau ia oka ia kalo fai se uta mam se utina le kio ai ke alo makua ia wefa pena o lo matua ia oke hanga ia kaya uma ia alto ina e fai mali e ila to inga mingoi fa penga to ina le ka kenga pisa fai mali songa sole ngofo ilunga saung ia ai pe fa longa tulol to ina wa leo wala ngonga kele leo lo matua ia kasi alva auto ina ia o mai ia
e kasi ala le ka we ngale fa ba inga to ina no fuspa upovi ia ai longa e makua i longo ale ia pe fa pena a lela wa experience nai fa na ia fa la to tala mai oi ka lo fai se o tama se o tina le usu matua i o se vi tutte le lei ia e o atu la ia tau sanga fo ala wa to se me lo na loto ngale e fina wa ia mai se nai fa na ia la ese le level lo tulanga tawa o nga leo le ai leo le anga ia tula tau lunga le stepu ia fa university la pito silo na tele mata upu la pito silo na tele le taimi fo ile te tau ona spend ai tau lava na full time i mea onga tilo nei vai tau ma le nei taimi wa ia to tele o matou ia fainga ruenga tangata fainga ruenga o le o fainga ruenga matoi ave ia pepa ia on tūranga wena la so to tele ia e le nga fatia uma esto ina ma se ola matua a faina o lo te tamasa fainga ruenga ila so ai toa ona sko kelo mako ia e le nga fatia le uma koe kokongi aku ia isi mata upu kai peila tutorials o tele nei taimi nei a nei taimi fainga fia wa fode nei matua ia tulanga na le ala wa toe e le ngata ya o nga alfa na ia ai toi a o nga matua e toi faile leia ia male mamata upo matua ia o afu wa o le e savali lumal nei so i fuanga mata mo e lumal nei til tilo fo ilang le telo atu no maula o ia ia o isia tu do ga ke la kuma fa tainga e tatala tu mala tafa spepa yo fa mai ko ya ko ya onga ele kauria inga va spepa ia to ya le to ya onga ia se longa maul fa spepa i ola va ia fa ilonga fa to ama fa ina fainga wenga ia o nei to tele nei ta tu tanga ta fainga wenga ma to ia le level le ima to fainga wenga ia le o tele to fainga wenga ma to ave pe pa to su e na inisi nai fa ilonga ia ma fa la tele fo il sila fia mal to mai ai o dai fa na wa onga la va ia le experience le o langa fa fainga wenga le ba time ia ma lo talo sia ia ba se mele le ma to se fatu le il lolo to malo ma fa ia ea onga tau sanga fau tatou lia i le lofa malanga le o le atua ia ona faingofia lea a tau no voi la ia tu la onga va pia ia wow le ale si mea ma koe ku a koa la varo kai me faila wa onga wa ulangona ina le langona le ia ilo tina ma lo tama i le usul tai au ma nava le po usul tai au ma nava le po o ha o mea aia sa uma from Monday to Friday o breakfast o lunch ia tu ua fu ila onga tu fa tauli si mea ai o mea o tamana ai o mea onga ia wai tu tongi e saule library ia pe fa tau tu si onga fu ia study ai ia o tutorials mai nga umana e li tamai titi lau langona le fa tu o tala ona le sa ma tu tala no mana ni so fa na ule part time ia mana ia nai o to il tau sanga fo ia wa ia lu moku ro ia o ko ku e sa vango ia tu langa na pe ona ia nei fa na ia part time po fe lava ele ngata va nga ia sa o ta ua ia o fe lava le ngalu nga na part time e ta tu fa na wa onga ia o fa ma honi ia pa wana o le va nga la fa me tu spa ia fa ma honi ia le lopo o ele si o la tau sanga lu mana mai nei to ina ia fa maongi solo pefu ngai fakanga fa tulanga le apa elengi fa ile aso expire ai fa tulanga le so skamako e ora le elengi suau ai wa fa pa u ile elengi vo ngale fa o mo e kia mo ko fa le ai mana tua voila ia wa kem malo to tonu tata wa supermarket fa talo fa tsi vainga Frankie le I matautu ia pia ia malo la so fo man via mai se company supermarket tia fa machola to la uma ia good morning malo so fo man via malo lo so Avi via talo be sene il bunia la va au tele tata toli be fang ya to ele pili Ele tau afi ua o mai
fo mai a Yesu sei au mai so u file mu le a so fo mai a Yesu sei au mai so u file mu ele solo alofa ua falu te ai mea o ona le mai o mo ona ua faasili tofolo taola ne i tofi tofau ai a e ma le mau mau tafia fai mo tapa au pe ata oto le au pe au tafia fai mo tapa au pe ata oto le au pe au O le whawhiwhianga nā mai leo whapesea le boni a la waa ia e le nei vaenga le tai au e na ua tātonu fo i mali tula e walu i le tautua ma le au nanga nei a le Talofa Samoa le tuipi tātu se mai se vai foi o tātu musika ia ai toi tui nātu se vaenga o tonga o tātu tulfou o mea na whamawina sa tutupu ia e le nei tu sanga pea o na whonga nātu le sunga mai to aina i sāko. Talofa lava o se oto otonga le neo talafou mai vai whanua i ni isi o vaenga sa tutupu i le tausanga lua whelua se fulu ma le lima. O le tausa i liele atu nu upa ni tauto mo la tunga singa se e whaato ai atu iso o se mautanga singa se o sau nole a fionga le pulesili o le kolu se mumu i Samoa e leo se tūlanga talawhia ngai o lona fina ngalo e whaavai i lunga o le mautinoanga o lo o lava toto i le whale su e toto a wā o le kolu se mumu leo lo taula mua i le fesoasoa ni atu i le matanga nuenga o le soifua malolo ina e sa ili tangata e mawhai o na langolango atu e ala i le tui ina o la toto i le vaitaule nei o le pepesi ai o le whaama i o le FIFA o puna iwi o onga e mawhai o na alia e mai o le piliki lea sa itulo o le tangata wa fia o le taimi lina e tāpā i le fesoasoa ni le whale su e toto ma le kolu se mumu i leo foi no le toto mo ngā singa se na saunoa na mulau ulu i le ngaluenga le nei o lo wha ngā solo. O loo whaanga solo pea ia tui ngā toto, pe ona sila fia na amata mai le asa tofi o le vai aso le o te ama le asa whareile. Ia pe fo ino ta ua i la o tautalanga i le nā fo i vai aso. I le fisoso ani mai a le wharitali malo o le Sheraton, e le ngata o vai singano ia au mui whanua. Ia nā fo i lana maua mai eina i toto. Ia na wha penale o na wha awau na o ai le aso ananafi. Ki wa iei fo ina i e kale sia ua. Ua fisoso ani mai ma vala au mai. Ia e o lo mo o mia fo i la tou o na whaia fo wa i lea. Ia e la le e kale sia le metotisi i vai telefo. A o whaia le tui ngā toto ina, ai vala au mai le e whaka sa i vai telefo fo. O le aso atae au e whaia le tui ngā toto i le whalitai malo i tau mesina. Na ua vala au mai fo i la tou.
Whapena le tau pati mai o tatou atunu. Ai mese ai nai pisinisi ia mamatanga luenga fo i al malo. Na ia whaamanino fo ile au wha i o le toto tuina e se mai le tino o le isi tangata, mo le isi tangata, ai ele o tangata mo fo i e mawhai o na ofo ina atu na nei fo i. Talu ai e whai a mua su esu enga, o nei loa i lea po saunga le mu le o le a wha atina ina le fo i. Ai meise o le tūlanga tau soi fua malolo ina ia awa ne ia awhia i le ngase. O le tino lava o tangata soifua malolo ina. So si tangata lava. Po le awa o lo la po a mal pa e tulo lava o lo ngutu ma le afi. E te tau o nei le vā o le whā i le valu lita. Le te leo le toto i tono le tino. O le fōa i le whaia. O le whā se lau tolu se fulu mililita anga i le whā se lau 5 mililita. Tu so te le ana o le paina toto, te le o le paina toto po se mea o le 5 mililita. E te uina i le toto ina ia umina na o ngā matu langa whapena, ia a tumula le paina toto, ia o le se mea o le whā se lau tolu se fulu mililita. Anga i le whā se lau 5 mililita. Na ia pāleni ma vaenga ia e preserve ai le toto pe umi ai o lo te tonu o le paina toto. Lona winga whai o se mea o le 5 afe pe fitu lita, le te leo le toto lea. Ia ngā nge ia whase lau ko se furu le ave se mililita. O le whawa i fo ile nei e ai ta iala e 5 ta inai. Ioi, o a tato wa ai ne tupulanga le iai. Ia se furu whata usanga o le matua a toa o le malosi o tino. Wala na mafua o na tu le se fulu walu tausanga. O tula fono a tato malo. A whape lalo le se fulu walu tausanga. E mo o mia le whaatanganga o e mai o matua. E te whai ai se me whapea. Awai, pei na peis mai le fuafuanga lea. Ona o tamiti umai ngase ai mo o mia le whai o ta o tonga. A whapei lalo se fulu walu tausanga. E saulo matua e saini le pepa e mawhaina e ta oto. Ai a whai pe se fulu walu o tausanga. Anga ilunga. E mawhai lava ona e sainia ia se whaatanganga. Fo ile le whaatino ai se su enga ia te oe. O e ka le sia, o visa, a onga mawhiu anga, e meso whaala putuputunga, e o lava i aile sa vali a le koluse mumu. Ina ia whaatangisia le a whesoswani, mo ila tau e ono mo mia. O le tuipuipui ua ta ua o le hexavalent, o le ua whaamanino e le matangan wenga o le soifua malolo ina. E le o le tuipuipui lea mo le whaamai o le fiva o puna iwi, ai o le tuipuipui lea e ono vaila awolo i tutonu, e sui tūlanga i isi fo i tuipuipui lua, o le o te whaonga ina mo whanau. O le tuipuipui le nei na whaalau i lua i le vai aso o tua nai, ma na amata mea i le sili atu mali wa se fulu atunu u, i le lalolangi i le whaonga ina, na saunoa le fionga i le sui whaatunu sili o le matangan wenga o le soifua malolo ina, le fionga i atangaloa Dr. Robin Simpson, i le whaamanino o le nei tūlanga i le whilo inga ma le vasenga o tusitala. E sa o iei le kuipui mo le tanki. Ai le o fautuaina i le taimi nei le whaonga o le tui lea mo le pesi ai o le tanki. O ngā o lona whawhitauli mua e whaistang tā. Mo le tangata to atasi e valus furu anga i le selauta la Amerika. A ke mingei e le o fautuainga ia kuipui mo le tanki. E to tele i la tau wa whaasara la wina whaamatalanga se, e whaatatau le nei tuipuipui, e whaapea mai e mawhai ai o na tue tonga fitia i se temi papelawa, le ngase o le whiwa puna i vi lea ua whaitau a whi i la tau, i samo nei ua a whi ai e maselawa i whanau, na whautua ina fo i lea tunu u e le sui whaatunu sili, ina ia tautua nā le whaunga ina o whaamatalanga sa o mai le matangan wenga, ma ia mautinu e tu ina whanau ua ngava a mo le tuipuipui le nei, ina ia puipuia mai inisio whamai e onoa a fiai. E iei tūlele i o whesota inga whaanei o na pō. O le mafua anga fo i leo le tamo whaipea o Samoa e o atu la sanga ua o iai whesota inga alele langi ma o ina i tanga tolo tātou atu nuu i to mai e whaonga ina ai. O le tasio ana watau o le whaamalu o whaala putuputunga tuma oti o le whaasoa leo to mai i le atu nuu atoa. E awala atu i whaala putuputunga la tō te whaipa anga.
O le vai aso nei, lea ua whaatinoa ia o onga a le whaamalu o whaala putuputunga tūma o ti. I lana whinga pa anga ma le whaala putuputunga a le International Idea, whaapea le whaala putuputunga mō tina whai pisinisi, o mata upu au tū lava o lo utalano ina, o au ngā ai meisea a whianga o le whaunga ina upenga ta whailangi, ma awala whesota inga te newa wave, ua le masino le nei vai tau ma le tutupo vevesi, ai meiseo solinga tūla whono e mafo mai o na upulafo, whaapea whaamatalanga e whiawea i ilunga upenga ta whailangi. Na whaasoa nisi o ila tauolo o awai i le neia o onga, i le tā ua o le talanoa ina e pea o nei mata upo. O se mea ua tāla whea ngai o na whaia. Amata mai lava o le tā ua na o le vato nei po kalama i tū e o tātou nuu mawhianga. Wha manino ma wha maramrama. Fausia i le tū la whona o tātou nuu. Pūlenga o manuari i mawhai pule. E amata mata malia ma ina. Ona o le vaai ma le wha noa o le tāla whātai ai e le tāulanga ma te tonu li o li onga o matanga luenga ma wha la pōpito. O lo whaia si whainta o na fo ia le teminei. Ai a amata o na tātou ta pena mai le vai liu na mai tū e nuu mawhianga. O se wala tāua na mai mawhai ai o na tōng whitia whawhi tāuri u tūle mai. O le tue whamanatu ma whaailoa. Ia le tā ua ma mea o loo a fia i fōi tangata lo whaongaina le o penga te whailangi. Ia i le tūlanga lea i tala o whai, pei fōi o le ala po le anga, wā o na whain whamtalanga, pe o sosoani i tangata o le atunuu, po le tau whaaleanga i fōi atunuu, so e ilo mamta upu ia ilua. Ma ia iloa uma le au le mātou workshop, ia i tūlanga ese ia mwhai ona whai unga ma tu atu ni tala le mo le atunuu. Na sau noa le sui mai le International Idea i le whelua inga matala fau mai vai whanua, ia Billy Phillips, e te tau foi o nā fia whanau ma tupulanga talavau i whaatalanoanga nei, taluai o le toa telo i la tau lea e la matia o la tau soifua, i lunga upenga ta whailangi. E le inisi tangata e sili atura la tau sila fia i le se umanga le Pasifika, na i lo tangata nuu atu mo tula i ti o lo uri nei tūlangi. O le se umanga whaale nā tura i atuna umo lo i le atu vasa o pito i te le i le lalangi, ua matua i awha ina lava o na usuinga o le tāwe peo na mōli mawina. E lua asora vai aso le nei, ua atu whai le whaala putaputunga ina whamali se umanga le Pasifika po le SPREP, e o mai whaatasi i tupulanga talavou mai atunu ese le vasa Pasifika, e tala noa ina whianga usuinga o le tau, a toa ai maawale fo i ai. E tofu lava atunu nei mawaenga ua le mawhai o na tue mawa mai, o na le nei lu i tau wonga, mao i la tau nei o le anafa ma le whaawa wina o le tau seina, o le se umanga watu motula i te i le lumanai. O le e mala o ne aso e lua, e o mai youth representatives e pe a mai lātou fo e whawhita uli ia, ma o ame man na o lātou wha prioritize pe wha mua e lātou atunu. A wā o le nei issue e le se issue na tātou e a fia umai ia. So o le avenue lea po o le whono lea e au ngā tele, ia e watu e whaipo a lātou la ngona, po a pe whawhiona a fia lātou, a wā o le swing o le tau. E a fia kako future generations, so o le youth, ta ua te le tatou sa ilia po a lātou ta ofi, po a whai lātou la ngona. O le wha mwe le nei o le a wha mawina e whinangalo e whetuwha i. Matu ina atu i se li po ti wha apitoa, i le whanatanga tele e te talaina i le vai e sofou, e sui ai me se lava i ta i o malo i le Pasifika, mo le mata upu lava e tasi, na wha so mai le to tele i la tau o lo awai le whanatanga le nei. O mata upu tau i le te te atu i le tele waenga wa tunu e whaaleanga ina ma le toi mawhai o na whaalele ia, o no swing o le tau. E te tau lava na wha pisa i a tangata umo le Pasifika, o na ua te lele a whiangau ele, alanga oa, waenga whaaleanga nuu, e o lava i soifua tangata nuu. E le iwhaingatai le whale tupe o le Pasifika i saute, po o le PSP o na whaaluina le tino i tupe e whaase furua wheta la, mo lana polo keti ua whesoasoani i le whaala putuputunga o le Coast Trust. E peuna sila fia, o le whaala putuputunga le Coast Trust ua whesoasoani i le matangan winga o le soifua maloloina, i le tausia leo i la tau ua surufa i atu mo se whesoasoani o na unga singa se le mawhauwhau ua awhia ai. E toa walu i la tau olo o tausia e le whaala putuputunga i wai lima e o mai le so. Ma o le aonga i eivaenga ua foai, e peo wha malua se fuluma leono, o masini computer po o laptops mo ngā ruenga ale au whainga ruenga,
O le PA system ma masini whaona po nei, mō le whaetinina o ngā ruenga whaalau inoa ma o onga i a whioanga i tua, o ngama e ka le sia i le ngasi la vole ma whau. Ua te tala ina fo i ma le whale la au ma mea whai ngā ruenga, e te tō ina ai whala au aina whaisua, e langolango ai le una ia o le tama mawha pe o ngasi i tau mawha pāleni. Ole Banker South Pacific ia ole fale tupe e whaauau pēla na afsasoani i ngā luenga popolo kete to e atina e aile community, particularly nei Samoa. Ia ole nei fo la polo kete pēna matou whaire nei tausanga o le matou polo kete whaauau pēle i tausanga taitasi. O matou whiriwhiri ai le mental health services le nei tausanga o se vaenga e siri fo ina tā ua fo in terms of le soifua malolo ina na i o tato tangata e telo taimi i a tonu e saa fo le saunoa ngane li fo mai e tele lava na a tonu e ngalo pe misi le telo taimi ai o le nei fo iava no ma whai na sosoani e whale tupe na ia ma whai ai na matou tu o atu na matou tau au. E ni ngalu wenga tā ua lo whaatino le Caution Trust. Na sau noa le whaurulunga le whaala putunga, i le whaatara noanga matala whau mai vai whanua. E le na o le taime e tausi ai le tangata i la tautou lau pinga, e ave i ai le wha mua, o lo whaata wa fo i le wha upinga ina o e ua awina atu, i metotia mo le lumanai. O le tūlanga le mato au nanga, e refer mai e tangata tu atasi o lo o maua i ngase, po o lato a inga, po o le whale mai fo i le mental health unit. O i e mau te va ai le toi whaafo wina ma le toi koleni ina o le tangata ina ia toi maua ia anga waa po o anga masani mawhai ai o na ola le lato a inga. Mawhai ai loa o ne toi fo i atu o lato a inga. E na o le toa se fulu ma le ono tangata e mawhai o ne tausia e le whaala putunga i le teminei o na o le nofuanga fau. O lo o sila fo i le whaala utele ina o le nofuanga. Na whaafitaia e le fo mai whaapito le mawhau mai le soifua malolo ina. Le awhionga i atu i whangatoa Dr. George Leo Tuitama, le whale tupe o le PSP o na o le whesoasoani i le au nanga. Taunga singaso le mawhau i Samoa. Aina ta ua le ofisa sili o le whale tupe au i a Mark Robinson, o le whesoasoani mo e ua awhia i le ngasingaso le mawhau. O se vaenga e pele i le whale tupe o le PSP, po le Bank of the South Pacific, ma o se vaenga le nei o ana polo keti o se fulutausanga, o whanga solo mo tangata lau tele. O nisi nā o to utonga o tāla whau mai vai whanua mo le nei fo i taimi, manuia nei aso. O le taimli watine vaenga o le taia o le o se fulu ma le valu minute le o tene le itu la e valu ia o le nau whaafonga le tātou tunu o le toi whaasalawina atu le nā o se vaenga o tutonga o tātou talafou mai vai whanua ma le sunga e mato e nei sako ia ma le tātou talafou team. O tātou talafou tu nā atu le recap o le o tutonga ia o lea vai aso ma lea masina ia mai se lawa nisi o vaenga tā ua sātu tupu i lo tātou tunu. Ia, pei laun whamawina i le tūlanga lea i le sosoani a le whamalo le kulu se mumu, e pei ona saunoa lea fionga ia na mula ulu, whaulununga le kulu se mumu tono Samoa, e le o mawhai lava o na muta, ia lea o nanga lea le kulu se mumu o le tuina atu leo paina toto, ia i le mauta ngase a wā ia le taimi fo e mo mia i male so swani e ngase mo mia le tulanga lea ia o le tulanga fo i lea i le toia i le toto pe a fai fo i na te sila fia e fia fa ngai na lo toto mo lea ngā luenga fa samaria nga le lei ia fa so ta il vai ngal kulu se mo mu stasio na vai nga ia o lea fo i e na to team monitor lea lu sul fai tula ia mole taimi fa fo se i ono tupu mai aini fala fa fo se i male mo o mianga
ia o le fo ile o nanga na le tatou vaenga le kuluse mo mui I nai matutua. Ai le leila wal fa so tai pe iai pe a fai o le ua e fa fonga mai fa pe a ma nei fo ila silamia so wan lai o folo utoto le lo polo utoto tu lo tai au ia o le a fa sao ina mai le soifua stasi ia e mo o mia le taimina ai siaki e fai mo siaki ia au foi te pole pe a fa pe nai fai longo silo ma va ia pole me e fika wilo ukoko e ma fai ana su e si vaenga lea le fionga nam la ulu ma lanto team wa iai le lanto sila fia ma ia o ina foi ma fai lanto trainings ia tu langa ava pe foi lai te fia sila fia le fai ngal CPR e ta ua te le vaenga le te tono tatu ainga ia wa e aro loan me foi ngale ka ki ke ia va ia ku ia wa paka ku ma ka mai giki ia ngala kwa le songa vau ele ai ma se sila fia ia tu langa foi ngale pe fa fianga fa kafa pe fa talianga tau ta mai titi fa te tainga ia po le matua foi ai e ina inisio o matua fa pena pe nga ia tu fa malu tu lo fa funga mai se ia ka konga le na kwa vau ia songa vau ia le ulu silo makua me menga lau ki mai e fa ia ko inga sau e ko ile ulu lo makua to inga me venga le masa e po mai na lo lunga le ulu le fa pe e po mai ko moi ia ai o si vaenga foi la le koluse momo o la tau foi na le tele na faia o onga whapitoa ana manu lau tele la tunuu anga ia tula tau team si tua o a onga o ngā luenga whala poto tonga tua community I mean nuu mafio anga ia e fai le training whapitoa ia o le whainga le CPR ia pe whawhiana whai au lima pe whawhiana whai au a ao ia po fea tonu e tu ua i ngā fea tonu le whata e tu ua i le lima mapam le ma whainga le ia o le si mea pe whaapea pe alaku le si ku whaapea o hanga umana e tā ua ia ia tātou mai se lawa tātou wai o tātou po le ale whai mai o hau makua i sekia o le taimi ai tupu e le whana lawe i nai e tātou mātua mana i tātou whanau nai e tātou ainga ia makua i meme a tātou na o le tāua le vaenga la lea pe o na iai ia stasi la vaenga tāua i lea na whamawina mai e tātou telefon mai vai whanua e tāua i le whai o le vaenga na o le training ia e sila fia e o vai ata ita ia ke le iloa o te le iango iai o le tal sao ana e le ai masi o umanatu mamafa ia le tulanga lea ai pe walo lo atu tilo pe a kala whai o toa tele mai ana i au whanau toa tele whai o lau whanau tausi ia o tupu ai tamaiti ia o matutua o lau whanau tausi ia tupulanga tasi lua tolu wha ola in tamaiti ia kwa pe kalo whai ia o to inga mela na tilo ai mesela wala ta ita whanau ia o lota ita matua o nai tangata tua oi pe o so mai le mai silo makuala le pa wala la ka me fai o ka fai kala ma vili le ambulance ai le o ia isa tanga luenga ma fai na fai ona e ka ke le lo pula ka me ka ke na ku fai vai nga umana e fai e training sa apitoa si vai nga le kuluse momo e fa fea ona e sila fia o le ala nga yo inga mua tato e tupu lo fala lave panic lo ma ko ile ai ma se mea ia nga kange ia lea ia lea o lai mana o mia le fa tino le sosani mua o le itau nu atu le vaenga le ambulance o tato ta vale foi la ambulance fa balom fa talo fa toi le matanga luenga soi fo mana loina a talo fa tu le fionga tan vasa ma le pulenga ma le ofenga benga ma la tine mo ia pe o tato o unanga na le ia ile o unanga le o tato ta vale ia ambulance ia ile taimi fa fo se ia mo mia le sosani ia vaenga la na vai avili atu lan telefoni mai ia o lan mea ngai o fela lo makua fa titainga o fela si lo matua ia o le sau fa ia fai mai le fa tununga la on way mai ia le ta vale ia ma fai ona ia se so swani ma fai na fai tatou ia o le tulanga la na e mana ia le sila fia le fa tina ina le vaenga le CPR ia tau te lo ai ma e sila fia ai e fa fianga fai le mea lea sa o le leia e fa fianga fai le mea lea ia o le tāua na ia o nga le fa tino ina le kuruse momo
O le fo ta we ta tu telefone mai vai fanua ia le tulanga lea ile lea sa tele na fai ia o onga ma fai trainings fai seminar ia le fo tele na ia il vaenga lea le semcert tau la mua ile tanto mtanga luenga nei o sota inga fa mtalanga na teknolosi e fa fea ona e sila fia e te tau ona sui lau password e ile me ta ole upgrade ole update ya le sa vai ua vai la le ya la wa o wa sa wa o ai foi ya e fa fea ona fa malo sia lau password fa fea na pui mai oi i lunga o penga ta fa ilangi le foi na ta we ta tu telefone mai vai fanua te leo o onga le sa fatinoina e le tau sanga le tulanga pui ngai lunga o penga te whai lang le anga ia tuail tātou vaenga le fionga ia vui a fina ma se lātou vaenga ia le fai sa tau la mua i la fionga ia le aso ma se lātou vaenga le samcert anga ia tuitua ia onga anga ia tuitua ia fio anga malalfanga anga i tua i au lotu ona i tā ua tele o tātou roi e le toi fo i tua le internet le whaonga ino le social media o le anga inga i luma ia awa afika te e sa ta fata i tai ia e fa pe ne sto ina era me kara ngo me la mai ka ia fata te ingo aso la ngo kai wa mata nu ta matua le ile tape fo inga le tape le pu ai pese ia kamala nga ngo mi mal ko inga mai favo a ka ngo le lokali makua vidi fa sa pe fa nga kwa ngi u inga le vidi fa pe ia sa wa le fa pe o inga kala o nga le tape le sa ka o lipingi ia e fa longo ele pese fa longo mai me u lo wale to e wa mo kwa le nga tape o sa u le cd le me i le fa nga la poto ia nga le su lo ko kong ko play le pese po la me le ai po le aka kai mi la le nga e mai ele aka kulong kamalungi ala nga ko kile mawangi mtct si fa le lo ia na o sui ina le si fa nga ole vai nga na alo wa ia o se asa ka vai ngi CTs nei vai tau o fe pasi i sora me nga le flash drive hard drive ngai ka mai me va peso ai o langi mera e to ton ia alo wa ia o pasi o email ili i email laso ia te le o saule AI ia o le mako i makau kia ai te tilo foi la ia le telo va nga ia tala no mai ia lungo penga te fa ilang ia tunu ulai fafu wa o ata vale le ina ata vale ale na ya lo wa o ele ya o i mai tato o ta vale e ke ia mai ta vale pool over ta vale ya fa sina mo pe a fa tilo mai le ta vale ya oi ya ule le ta vale ya o la o ta tul mo ya lo fo ya o kausi lo le alo mi ko lo ka vale e fa tonu mai ta itel ta vale ole tele vavel na mala mauna o le ua nga ia le tato social media ia ole taua vai nga ia sa taua ia tato telefone ia watu sina ata wata ita o le asa nga ia la vai tua tato amatanga luenga sota inga ma whamtalanga teknolosi i le vanga tonu la lea le samcert o la tonu na na whamalvanga na o lea fo iwa o ina whaapitoa le silofia ma le poto whaapitoa ia e lea la anga i mai loa toa e anga ia o onga ia tunu mau anga i mai loa ia whasoa mai le silofia lawa i le mtanga luenga anga ia te loa le mtanga luenga tu whaatuitua ia pe whaafea ona whailwaanga na le kele o le mau whaamatalanga ia ua silofia e le na malnaina ia tūlanga pe ona iai o tala le lei o tala whaale le lei tu lou tai amal whaafunga mai ia e alu umala wai lungo tatu penga ta whailangi ai o leo ngale na o lou silofia pe whaafefeo na pui mai oe mai lunga o penga ta whailangi ia e le si taime ke ia kikilo kulai ad mai a o lou waka o lai ad mai ai oi ia utupuna mena o lai ad mai ai lou ingoa e te tilo atu o uforinga le kumai lunga le ata lai profile picture ia ikilo e swipe aku lunga o lai sa umai a details o lau whanau ui vale aka lau korua le au mui vai lau whaangau le so ave i oso mai male aka skoi inga masilo makua alua ia le whaapea alua ia o le tūlanga na mtau tia na le o iai ai o le whailai tau mawhai ele vaenga le tato samcert ina ia whaalau tele pe ale sila fia le tātou tunu e le malolo o le whailai na o sina koma lawa nei taimi o le malolo ngā ruenga na malo
ia o la o ta oto le por kalame le tato vai ngol sam search mole tau sanga fo ina ia to si tia le tulanga ia e to ina to ia o onga nei ia mole sila fia lau tele le tato tunu ia wai ia wa file Facebook kala lo matua swati tainga wa file Facebook kala lo miti ono le tulanga fo ile le taimi le na asia to ifa o mako ngi ia ke le fia so kai mi file le Facebook lo si kai mi ia o lo matua ia ngal alu fa pinge lu mai wo ka ki kira ku kai wa se ambia la sa lu ngole o le Facebook ia ole tulanga na pi ngale na yo tatou matua ia ele o hango ke le latou ia ai pe o tatou le nei talu fo wa ia le fa nga ina le internet ia ole te sila fia mo tatou lo malava vai ngai tau ile le lei fo le internet tele na soani ia o lona i tu le lei ma lona i tu fa le lei ia pe vai ngana le sa au mai ai ia le o tongo tatou telefou le au nanga le vai le sam search ia al tatou mtanga le ngai sola ia look forward for natou sanga fau le o ta le plan si vai nga sia le fionga voi ma natou vai nga ia nga ia to fo ia fai o le na wa ia o le wa anga i bele text for mai fela le si training le te tala no atu mo fai no atu ia o la o fo le fo fanga mo le tau sanga fo e fai lo atu lava fai lo atu fo ilunga ia o tatou o nanga tu ipi ma tatou ala tel malol TV iva o fel vai nga le anga ia tu ai vui ma la tu team o fel a onga o fel e kalesia o fel au lotu ia wai nga tele la mo tatou o fel a fioanga le anga ia tu ai e fai a onga nei mo le sila fia fa fenga fai lau password ia o ka ika ia kai mi amata mata mai Facebook ia pinga alu le aso loka aso fa nga pe o me mo na o so mai te ma fa o fa ngo fi ngo ka mai ka wo ka fa nga ia lo wa le au fa mai ia le fa ata i lo i fu ia vui mal na to va mai e ka un fa pe la Facebook la password ia ongi me ka ikosi o nya fa ngo mela ongi fa ilonga fu ngai fa ilonga fesili ia o va pena ia o mata tu sila po mata tu sila iti ia alu ia vai ngana atil vai la ile tele swinga le o yai mata no te fainga ruenga ka ke uso mal tai auto silo tai no ele api male kaimi la ka ngo ele officer saingi e sel tu silo tai ngo don mo moi mausu fai oloa ia we papea ia ko ya lu mal saingi ia alua ia sau ia o le wai le me vengali le IT le kau le aso ai lo ua ia po le fa mau lo la ia ngale o mal officer kala ko welcome mai masingi fa pea ia ia kai mingai lai o ka sau vai mai ka me masingi lai ai ko ai lokali makusi va pea mai le thank you ia o swinga na mai tu leina ile fa ngaina o le vai ngale o internet u fa umi sa fa mtalanga ia ona o le sa tau e tatou telefou ai andala watu le sunga yo se fatu le wano ma lord so ifo maduia le data fo ia half time ia tele tai au lo fionga ia fa tala watu le sunga tani lima le ulua ia lii so ifo maduia ma lo nga lue maduia tele le tai au andala watu le sunga ya fale lii popo lii so ifo maduia mo le atu fa manianga o le kerisi massima tau sanga foi ainga uma lavi malie fa pia ainga se to luenga ngai fo le fanga ia a mai se o lo au lia mai ai 5 sulvalu o tau sanga vi ia le li la mafuta mai mi au kilani ia manuia telo wa so ifua lo sunga fala li popoli o le tanto ia lunga time le tato por clave fa mdianga so ifua maswana 5 sulvalu tau sanga elenta mai tau sanga happy birthday manuia telo wa so ifua Ajala watu sunga leota, afa loa ta alo leota, ia, blessed good morning, man wia ne yaso, ia, fa aftai tele, lau sunga leota, ma le faltua, ia, ma no falo ina le tongo, man wia tele nei tai au, talo watu le fionga le lie, tua i malo a Samoa Sam, ia, man wia tele tai, man wia ki wisi masimal tau sanga fau lau fionga le, ale famsino, ia, ma le faltua ma le ainga li, man wia tele nei tai au, fa aftai tele, lau fa ajasimai, na ia tatou paanga lo mafuta mai lengo penga te whai langi. Ia, tatou se me tatou whawhiwhianga,
Ia o le nei tai au, ia ona toi whaawa wailea mo tātou talanoanga I lunga tātou proklame Talofa Samoa e iloa o I launga ngana. Mai lau bese ia a le puni lava.
kasi pe ole arasi beautiful Savai beautiful Savai e a tata mai peini folinga o se tamaitai beautiful Savai beautiful Savai e bita bita lo uanganga i le tele anoa i o tangata whaapea le pulenga amatai e miliona lona whaatautai whaasalele o le taulanga o te tiwai beautiful Savai beautiful Savai ule ono i salafai alufa asau ai beautiful Savai beautiful Savai e bita bita lo uanganga i le tele anoa i o tangata whaapea le pulenga amatai e miliona lona whaatautai whaasalele o le taulanga o te tiwai beautiful Savai beautiful Savai ule ono i salafai alufa asau ai beautiful Savai beautiful Savai O le whawhiwhianga na ne vaenga le tai au mai le sunga ia Jade Stanley beautiful Savai ia e na ua se manwalu ati le ua toi se fulu mo le tasi minuti le tona ta leo le itu la iwa i le tautua mala unanga ni a le si fongo Samoa to ipi whaatalo whatu i le sunga ia tangi i lima le ulua ia lii ia malo whatu siaki tu ave ia mo le au unanga nei tai au mai sini Australia whaaftai tele lava ia manvia telefoni nei tai au na ia tātou paanga ma lava whapena ona mai wapea le tautou mala unanga le tu ipi tātou wala leo masani a mo sina radio app a mai so tātou unanga le TV iwa TV ala malo ia whaafonga mai fo matalia tātou unanga i lea tai au ma lea tai au malo lava whaaftai tele lava whaaftai fo mo whaamanianga man tapo inga ia a mai se ia o niso tātou pukalam whanga sola i fo whanga tāle iwa ia o na whaafonga lea i le whasalawina tu sa o tātou talaia le ngana Britannia tau mai le teo whaamalo ni sila ia e pe ona iai ia le nei fo iwaenga le tai au ia i le tautua tātou ala leo nei ia a wapeala e tālo le iwa mai alo tātou live o tātou whasalongo tu sa e lunga tu ipi Facebook ma le YouTube ia ai wha wau bea
ia tātou whaasalanga pe o nei ilunga tātou ala leo sātou la lau inatu. Ai, moli tele le nganga whaaftai tele lawa e nei tātou paanga, ia le mamalu le atunu o tūpua ma tamalii, ia o nei whaletua ma tausi, e la tau sa mafuta mai, ia e le tātou a Talofa Samoa nei tai au, mai se fo isa whaamano ina lo taimi tu ina mai lau whi autustusia, o le wha talofa, o le wha manianga, ia ma i la tau umalawa wha pinana wha manatuina le so, stau sanga wha wapol so i foma le ola, so tolu sul dei le masina o te sema, ia pe fo ila ona ia ile sunga ia falali i popo ali i lima solo alu tu sanga lona soifua, a mai se la tau umalawa o se aso wha manatu, o se aso soifua se aso wha le aso tolu sul dei le masina o te sema, ele nei tau sanga happy birthday. Manuia tele tau aso soifua ma tau aso wha nau, ia, ma mole mole toi fo i ma alofa anga o tātou buklame, whamanianga ia manuia tele tau a soifua ia ilanga leo le li to lui ma whaapoponi stau sanga stele soifua ma leola ia ma ia au lia ato e tātou tau sanga fau fia manuia ila lofa malanga leo le tua ia whaapopofo ia ima whaaftai tele lawa le mafuta mai e tātou whaasalanga nei tai au o ala wa singa mwhofanga nei aso whaata oto iai o e whengai pe mga aluenga ma tiutianga leile li whenga malonga whenga whaataunga ia ave lava lau wha mua i lo sanga le motu nga pise mai se o le fsuiso ia i o tātou tala le tau la timu lau fie ia tulanga wa penao nisi fo i taimi sau wa atasi le la au lai fo i palasi na iwanga ia o ni nai savili wha tau ia mai se sanga le mu le anga ia tuta whaonga i matawhanga ia o lunga o ala te tele ia i tulanga pia na ita whaonga fo ia anga ia tu mai se lava le oso atu i o le anga ia tu i ali pata tele tātou mata angala iai, mata whangala iai, ia, ila e atulunga le mafa, o le tuli lima, o vanga o pena. Ia, awi i lau sanga le mufa, amole mole. Ia, a mai se fo ia le oso atu i te awi, ia, ua matua i lau tele le au wala fo ile le vanga le o mai ana whaatino ina, ma whaale leia. Ia, mantuala ina, tele le pi onga, tele le a enga, o le a ia, o le ifo, ia, tautuana lawa le sanga le mu, e le si mau fo ina le mai ia awal pole wa o masangi wa o mai ia so uma ko yo e o mai al tai ko yo no o ta to tu pulo fa le lawe ia ai ele o ia lava mata pia le mana ia pa lava le nga ngol ta tu pulo klame o le fa manatu o tia to e a fai fo le nga i ia ni ta fa onga pe mi fo se va nga nga le fe wa i nei aso ia se aki mo mola o ala po o kei me uma lava le pensini lava le kiso ia okay le maa wa isi maa masani e uku le vai e fo i maa fo ngai e mo mai mo li te sila fiai ia kai pe mo li ole awal tele e ma ta vale va pe ia e mo li na me mata pe o le la sekia ia mo li na mo li pe a wa kaulanga uku le vai wila ka male mo li na mo wa tauna soi ia sia ki ta ofi lo ta vale ia mavaenga uma na wa isila fia a mai se wel taimi le e solo muli ai tua le anga i mai ia to sia kia ne lava pe wa ona ita mai ia pe e ola lo ta vale sau le akore kuli ai le lo ta to ia to sia kia tu lava vaenga na o le fo ia nginga lava lunga penga ta fa ilangi ia le au to lo lava fa fu mai le au nga oi o le nginga i lunga penga ta fa ilangi le fa sal lau mai ai ia tautuana mai se lava o tūlanga o aso wa penei ia o la ua mai tau ko kele la lau mai whafola inga la vai ka unga oswa ai ia e el por kala mile na whai aso ala e te malu lo tua o ila matanga luenga leo ia le na ngā lua whaatasia ia ai tautuana a whapeo leanga i umastafaonga po leanga i umasawa i po leanga i mai nei ia loka le leia vai ngana nawa sila fia ia o le si tu langa o a pe le tanga i mai felo fa tau nei tala fa tau pia po sale longa lu tele sala fai ia tau tu anala o telefoni o lau atu tupe o au cards o le ki o lau ta vale ia ma vai uma a fai fo le a mai fa na ai tai mi fa na mai fa ngau ia lau mua ngango ia wa ngalo ka be kikinga ia ona ita maiti ia na ile ai lo sisi tato e semana tu fu ile a mia ko i lusia ku se sil nei vai tawa so fia ia ave la mai el tato fa mua ia o fa manatu po inu o fa la au po tani la malu o tai au
ia po wa ini si fanga ba pe ia tau sami mua ia ona ino le fala ava mala fa pena ia fai fo le atu walo mo tamalo la tanga isi si vainga ia o tipo ti wila le sa pala kai la ipo kofe tau ma fol tai au o le auli ia o le mewenga le fa se ia fa ming elo la wow fa mana ia ia vainga umana to siaki ia ka ko fai ala ikia ko inga ka pesa o le mika ia ta pe ma le mika o le paipa tu lo ia wai le lo o tai fauta alo fe angale ia o ai moa ni te ua sa ve o le ko lo le moa ia ai pa ko i mal paipa wa ma ai nga maki u fo inga ia ona te le ai le pilo so vai a le tele le taimi le anga ia sei ta tau ona vai nga na va tu fa manatu ia i lo tatu o tunu o le nei aso ai whaaftai tele na mafuta mai ia ua tau walunga toi mal tatu pukalame talo lava Samoa nei tai au o le asalua stolu sunei le masina te sema tai au le tatu pukalame muli talo lava Samoa le nei tau sanga lua o lua lima mai le amatanga yo mai le taimi whaaman bia tele le kirisimasi mali tau sanga fau i le mawalunga malapa i o nege tatu pa anga whaafonga ia ma mole toi malo whaanga ia mai le fionga le minister ia o le minister lango le fionga le ofisili ia le bulenga ma le ofenga luenga a le tato a onanga nei ia i le malu mo le pa ia nge tato pa anga whaalongolongo tato pa anga whaafonga i le taimi ma le taimi ia ma le whaafifianga nei mai le webese le veva tawa lunga le tato maftanga ia on tato se mai lo lea i tato tala to ina mai i le ngana Britania tawa mai le te o whaamalo ni sila manuia le nei aso a lofa te le atu tō wha soifua.